Wa do brazier ko wa bisa so for ne yiri brazier ne dia wa he ne kromu hima brazier wa he ne so adros wa enka ho a won timi kwaje ne so adros na adros no beje na just say my sacrifice e di ka go say chiran na samuasi wo do hu bibi kwama so for da di ati na so nim what to so na so manim na go say mo ti wa mi kwase na mo hwe wo holy spirit my adros ni ya akizu no top so akoyepo no ni sa wa yi atu agbo kwa wa kumom ye so adros nkomo a wa je du nko fu mevie mezu say still I born in yentimi hu nkan kire and wa ufosi wa doji immigration also for to anointing way twani nyamia wo shenase so for to nkuto wo twani nyamia wo shenase na me so for to yesu moja de obey says dem aji so afa anwadi bofo no wodi wachi no wo check yesu moja dodo a waton okwakobu nkonta awo yesu moja ye kase ye ton ka benya biaton akwakwa yesu obolo ka chesi yesu moja na me manga na da ba no mani subatim afije be na you when we say we get jaman keten wananya sawoni yes first we put degree can up with fidi and once wo about this is a kawana shawa wa ro na ja she I hang off we do say we begin here ro the more na wo pri wo no na emiawo teacher say profo bebre wa or start chrono no one start ni say and no ya profo teacher amoa about degree this down start say we sua wo put in the creator then the creator say yeah drum no akwoto besu there yes ababa wa dwade wi transfer friend nyonkwa beti abonachi and wa bon sama ne wanya medals yes so wakatesia whether you like it or not or say kata ho katesia no adana kata pie and no bad dress wanya na fruso onyoba wanya nsi achi onyoba wanya na we onyoba we no short skirt one open the front open the back open the side agament onama me say yes nakashi and say yes nakashi nakashi about rasta ni ba kwaye den sasa bonsam wabonsam sasa be wura so dem so 40 so dem wo yere awon pra catkisti o yere awon pra kwa masato o yere awon pra konto fin kokura o mo an e no mrewa Christopher Dugumba ti Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister wura so dem man from dem was dey enwa adwama you say pacha this is for people man kwasi ana and yes Bible no mention na say Bible be kan wasam dia and you say what poor man kwasi apa dia and the brother you want report yourself and send when you pay invite you because you never pay invite you ho ba kire o awon kwasi adu odi abo man manager padi dia be fa usam and ade ya dem o man no wo dia wasa usrem wo dia wasa masrem what poor man kwasi a what for man skati pambo ni so you pon wo bi kan and what do me and you kwaje repent I am yasa branch a wo shi wi wo no nsa obama wo yam kwasi ade na wo free wachi wo abusuo mu ya na ya catch us sawadwene so a wo se wo fa boga anya so wo so abrante ebi mada the camp na sire ni misia ma wo wani so ntiwa wani so ntew na wo ya sure say abas woni mu tanko ni mu ayuba ni mu kwame alasi ni mu ya je ni mu kokwachi ni mu eti wan wo ti obi ni mu ana wo so ni mu obi a emronte nyina so akwantia carpenter ni fitani so ya dai taban so ya dai meti ni ya dai mesi ni ya dai minister ni ya dai asami ma ya dai MP ni ya dai osofo ni ya dai ai tie babu headmaster ya dai teacher ni ya dai police station man ya dai tie babu emronte nyina so akwantia na wato na woto humpa ogu wa ho fe ofi o ba wo nam na am twa ba wo da bi jama ju ese kutu wasa na me ka kire e mo obi asiri mu wo na wo so e mo obi adan asiri mu o mo obi adan asiri mu to nam krom no ya bo achinya na wa me age ya bo achi wa me ales ayuba tanko na salifu do nya na abate pam ade wo gbedi adro idama mu nsunsu anso na mi preach a kire no mo akinya sharp na be ya chofro ai agwa bakakra ye a obi timi free ha hwehwe pokuase free pokuase ko twempra o kaswa wo kwa twempra na di traffic in 3 hours na kwa san ko 4 hours aba e ya de papa kan wonu TV no ka ba besia wo tika so twempra e wo oyi long journey traffic abedi mu ansa akosi e friends ai obedu zongo jansi kwanye yize wo kwa san aba twama na wo ko bono ade bonna wo ko ye no wo ko fa ha wo ko fa busuo ahia ne de ma wudi adi traffic musa awa bless be ma wo timi free pram be se ko twempra ama sama e ade papa wo ka se interchange no ma ye no ko traffic asa wo town abe se di mu sa kwa ba na wan ka sa speed da wo di be wo bedu na ave mo ntonte eso amani wo se o pastor dwane ye den dwane wo se o prophet dwane ye den dwane
Now so for na tongura muti dam o ye dey. Do ma message na dwane. Na wo. Adentia. O se ni na mo frem awurade. Na mo nya dia mesie. Na mo nya dia mesie. Na wan ye tifiri na no. So for na nka. Etu so ante. Ana muti dam na so dam o ye yie. Na nyim ka na mo. Na so ni za for na nte ye no. Bible we ni nyire follow. Apart from Bible we. Na so be nyame adwuma dia. Minim ba bi ko abede. O be he. Adi aye nyango po adwuma. Tie Bible no. Bebue na di pakra bia. No dia na di pakra bia. Abatonsu asase. No atonsu asase so. Na wo hira wo nsa no. Na wo hira wo nsa no adwuma dia wo do ye no nya ye no. Yes. No hira so wo be hira so ma wo. Na wo dia wo de ba fam amanaman. Wo dia wo de be fam den. Amanaman pi. Wo be export. Wo import. Wo be export. Wo import. Wo be export. Wo import. Me na me try ye. Be a pretty baby. What na wo de be fam amanaman pi. Na wo dia. Na wo dia. Wo ri fam bi wo import. Wo be export. Hallelujah. Amen. Me na me try Bible. Anya sa na tegia na apostle Kwadman. You know go just moment me dey mo man Ghana say operation feed yourself is never too late. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also the answer is Rachedium for Yawasi. Amen. Wabambo near Resuba, what the Adum Yama and Ne, Atuyas Grimo. Yes. Adofono Mosum for Apostle Quadima and Nes minimum dear Shim. Yabecha Oba dear Chedium for Yawen Asam. And say Motem and catch it. Madam Wasi, Yawin Shramo. Amen. I mean, so babies of Apostle. Now that no Gobu Yano, I could say, Oba the Adum, Yahun 1 years at Yano, and Penufoni Omo Gusu, Oma Benim, Yawadum. A drum pempen so you answer me the baby to a you Yahweh or you committee for no correct yet about the Yawasi. Amen. Yaman church and Emra. No correct. Met dead tear for you your phone you see. One now, 7 buyer was so Mukambi and Ama Obadi Adam in Saka and go for them to my mouth phone who say money in some nechi. Yes. It me quotation in the mamba topic and so Yanko Matthew 28 verse 9. Matthew chapter 28 verse number 9. Yes. Media houses na muso mu nyina ne ekwana ba mu nyina obade ya wenham Ghana fo nyina me huni se modo obade ya wasam hwe babu num wosi na hwe minian mu Yesu sia won kan se Yesu asam o ka kire asomafo ne se me mamamo yes se mo nso mo de mo gi mu bi yes obade adom ba bia duro no yebesi bi ba maso ayeden ati ye do body awase amen ena nsampa na ba nansena ebeba no mom ye mo body ne nsamna ne nokre tokrobo agese jebre otibrekese sha henche nyankrompon tweredua ampa dumai kase dutan kase dutampon a wase we du krokro du hinika taban ye nyankrompon tweredua ampa ne yi menkwa me nyankrompon asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwabu a woda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha akochemcha akobremu Israel no merema mu Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakochem techia ye da wabremu apiafo Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata onantefo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asoku twere suo poma pontumfo a woje pokokwa hode timu tin ma Israel adeshidom nante asase pese so twa ya ensiompan ka wona ase Tonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpom ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko
Wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twendi ampo body. O body nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Everybody was any topic about no we want to obi bisa question. Yes. The question here back up. O say apostle Kwadwo we preach. We preach and we preach na we preach. Say ni pastor kan adwene. Ya sakra ya adwene. Adwene sa che na chire no. Me free bone ho. Wo wa bewu. Wo ti bone mi so abewu. Eti nda so be na wo ma die wo no free bone ho. Yeah. Ni samo. Obi ewu. You go die. You go die. And this is saying, Ninka, or Wuna, and then we ask no. Tower Wuno. And so, Snibben, a better or 10 yini. Yeah. And the 1 yini. And them. Sans and Conyan can pepper Mizanka, who Sakawa Jesus away day. Kau. Topic in my will be questioner, and yet a binum. Timi wa go the questions blame me ma komi hedo do no na me hunu me bo hon pa ya no body de ho enchechera ma me na me de ama wiase me sa chi ama dwa na mi wu yeah ben wansam na babo ne ka no bonye ketua ni wo wuo hallelujah amen eti boni ben ho ketua ni wo wuo no and topic no that's me ma wa we jidini yes now babra bokunkru bia yenda so ha se bonye keche no wuo no hwe ye na bia ma wabra bom yes unya ntiase that the wages of sin is death na sa the wages of sin is death no death na wo no hallelujah amen one steady babu ni ya obege so obi a wawu biara no eye boni na kunu but listen tiaye sa wawu no na babu ni be chechire mu and then patch me be mu adwen aba ho so no nya ba ho so mo adwen sharp jainsa jaya petition ja krono ja hantan ja nyisa igwo wokunu wampra wayiri wampra ja za ja krono ja hantan ja tremo ja asra som gazo amanim hanu anu tv no don't try. Bible the wages of sin is death. Bonye get to wo me wu. But I said it bomb be I know boni wo na mewu. It is a winning mo Yakupad machan dankwa. Ono fo tia babu ni ye. And the topic na ba nya to din say Owusore. Hallelujah. I am waiting for you training for the what a wow. Owusore ya then I want to for you training for the this is the topic. Yes. Owusore yeah I want to for you training for that's what do you tell me now. Oh now when you pabe wo no wo ben na wo be wi. Bra wo shiri. I'm talking to you me no di nkomo. Oh yes. Sabra wo bo wi mu na wi bo wa no ayanje. Wo be ko no be chichiri na bana no sa na nkato. O jamu o maso mi no jamu se kurumo. O timi shinya ni alabalaba so wa che bia wa mni kosua. O hia bre wa to fo sa yonge. No kwaya bre wa lai. O wo be na wo pa wo yi. Some. Wo be with the wages of sin. Listen to Bible here. Yes. Or what you be about to for one about. Okay, the book of Genesis chapter 3 verse number 19. Bible nkasa. Genesis 3 verse 19. Bible nkasa. What you wedim fifremu. Da ni pa ya bon nyankopɔ ka cha Adam say Adam. Wanim fifrem. Ana bedidie. Ana bedidie. Because so be say ko dotie. Be kokko so be dan. Obe ko dotie. Obe ko dotie. If say emu ne you. If say dotie ya dan. You free. Nyankopɔ kire be bi oni pefre ni. Wo ya dotie. Ni pa ya dotie. Dotie mu na be say. Obe say ko dotie. If you are listening to me at Yaye, Adam nkodi boni Nyankopɔn kye so be kɔ dotie mu. Eti Adam de boni akɔfa owuo aba. Yes. Eto woni nya beto wiase awie. Eto woni be wiase no. Ye chiemu tan obi biara wo fira Adam asim bia you die. Yes. The president by then, the vice, police, soldier, bookman, driver, yogo salo, nankura, wachewura, azan, ayan, hey, mi pachalaji, malam, mi pacho odifo, sofo yere, mi pacho wi nu na oche, ayan, na so obi abe wudi am wadwenya sharp. Yes. Owo be na pa wo no. Be wo ben. Be wo ben. Eti Bible be ka sama chaw. No adwa ya wani aba ho so, de be na won kaminam. Yes. And that's what back home no. Or would you be a bewu? No, or would be na who be we?
Ube wa wutifo wuo. Anaso be wudi be wuo. Ube wuo kaminam. And your Bible be cast match now. The book of Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Was 12. Verse number 7. Was it dotier? Dotier. Best na according dotier. That you shaminamu no. Wow. Dotier by then. Best na according dotier. You shaminamu dotier by kodan. Ni dotier. Dotier by kondotium. Said you take canino. Said you take canino. Na who must sanya ko nyankopon di ma ni chain. Who must sanya ko nyankopon ya den. Odi ma ni chain. Dotier by then. Best na according dotier. Dotier by kodotium. Yes. Na who ma ko nyankopon di den. Odi ma ni chain. Dotier by kodotium. There you shaminamu. Dotier kodotium. Yes. Na ho masa ko nyankopon de ma won che ana obi eni bia ho mo ne de ekro ena so fo bi so de o se ho mo ne ekosoro na wani so biriw me be cha obi ya kasa mo no ko nyankopon de ma won chen a onyankopon be je ho mo ne de akwan okra ne ho no he na o de ko nipadua no unimu a ya ka ya Greek kasa bia Greek kasa mo nipa gwa wodo mienu ana miensa eti okra ne ho mo ne ye wana ye find dichotomy just say nipa the body and the soul the spirit in your one wakabom back when you watch dichotomy dichotomy ni say nipa baasa the body the soul and the spirit eti nyankopon nwi nipa to ho no tie me be chawo de oyeye no o de oten nwi nipa onwi nipa to ho no wie Genesis 2 verse 7 the Bible Abraham nyankopon de fam no die enu nipa oten nwi no me pa chawo inspector ti hayi ohini ti hayi me pa chawo abrante mo adwenya sha baba mo adwenya dai tie wo ye dote na dote bet ma etu no dote bet ma etu no wo de munni nkwase asam ne saa munni na nyankopon tete mo amrem na misafo mo amso mba mabo keke ya umfa wuni o anam pe chokwa me ko di Ghana si wa wa every wa buzi wa ankra wa jebi dan kwa wa na mpa cho sam kofu wa abachembo dabi ubachembo me so ubachembo that's why many mo adwenya sharp ja inside ja azan ye woni mra wo so the Bible what Abraham nyankopon de fam what the fam na nwene wonti woni wanwene wato ohu enko mi gudu hini wo de ba nipa mama nipa ya tu no am from na wo nipa ya pump piece of football wo bejo na wo ju a wo be ko ne san obi abewu na Anidaso o ma nipa ba ko bi Anidaso o ma obi se Anidaso ne mbie so chairman say na brantia wo fa ya so mi se so wura no kra je nkwa no wo ba obre ya baba wa dwene ho yie enne ba bia wo nam nyanyi sai go hwede ayew wo ku nkola 8 wo fa ho ni dabi wohu enkom gudu hini ohu nkwa mi go nipa hini wo de pa sole me yakra tiasefo tidie ne ba nipa mama nipa ya tu no enframa abeshia brantia dotie pa no atwenta sesa den atoto o se anto nwenya den enfreno ano nam ye sha ato no atim palago Sokoto Toyota gai bokiti aba wanchi papito ankwana bidat chinaro de la kui kongo gasmela lesman zagidigbo woman hey the iron breaker the breaker man the virgin breaker rough road emadudu okono prego titi lati tio we Ateneneefo no why dey abefati we obey ye no mambobra obey ye no edi bisa wo ni padua ndote no no de mframa be hye ni padua mframa no and okra ni padua no okra ni no the Bible said that be cancer gubu no awodomi ene ukro mu asie ye kocha wo ho no mu a de ebesi ni wo se wo no be kosoro enkosoro e pa cho se wo be ko nyankopon nchen wo anka se e kosoro eti pa cho mu masa quotation lisem eti ye ho mu be bia be ko ho no okra ni e ko ni padua wa ye beje na mre ko so ye dote wo de ho ha tinteso gu nsa na fa nsa twetwi na hwia wo bom papa what should that bomb pass? Oh, bomb, papa. The Bible says, the book of Psalms 49, verses number 15. The Bible. Psalm 49, 15. Verse number 15. Yeti obadi nyankopon asem. Psalm 49 verse number 15. Psalm 49 verses number 15. What say? Mekra de. Hallelujah. Amen. We run by Genesis 2:21. Okay. Because also okra de. Mekra de. Okra de. When nyankopon betin asamando. When nyankopon so bad dey. Obetin asamando. Obetin okra no hinfa. Asamando. Hallelujah. Amen. Da obeka say go bo no. Okra de obeje hinfa. Asamando. Esoro asamando. Baby. Esoro. Okra na say osoro asamando. Baby. Oso obeje okra na kwa asamando. Eti susne da nipa bi nipa mienu ntam na na mbede na di sa wo yem hwan a wadwenya sharp no nim na wo so Genesis 2:21 Bible ne kasa 2 verse 21 na Awurade Nyankopɔn me be cho secret bi ade bi si e wade bonum sa de na si wade bonum sa de ni be si
tie babri Bible onyankopon ma enna ho da onyankopon ba Adam wie no pese obo Eve no Bible so ma de ba de enna ho or that deep sleep eto onipa no so Adam die deep tisana way owo no ewo ho yes and na we su ye den ewo ho tie Bible what's one man now eto onipa no so or Adam so or die na Adam die oyi ni mpade mu ba ko oyi ni mfempade mu ba ko nam tua anam o plaster ho na mfempade no oyi no de ye oba yes owie no bo san bo Adam na Adam nyane ti anyankopade we waye bi pen e di Bible so Owusore ye dey ewo ho wakasam Owusore ho yeah e di Ateneefo Anidaso omunwu omomoda yes asem they don't die Ateneefo awotefo womunwu omoda they sleep odi boye ni enu owu di ne ka the wages of sin is death just who dey wogu unya ni da so so wo be sori akonkom o sori abesi no be ka say nyese nyami wu anasa akọwinsa fo nyum wu anasa atola so yeah o su be say nyane eso emani wu anasa u be nyane akoda jam yes eti wo no unya ni da so eti wo die ni friend the wages of sin is death he's talking about owo yes and about put any the wages of sin ni the sin Adam de ba ya hallelujah amen eti so obi aye den ewu ni bi ti na nyankopon so man doba ya show me say ya onu so be wu abetesi owo ni bi yes Bible kasa yesu abetesi bi yes eto bi betesi ya no no de ni ye adua be di kan yes so no nsori nhye ye nkran so obi a owu Anidasoam owu otuntun yem ni de wu Adam boninim but Anidaso so be dey obesori and na nem nantini baba wa mi tumu fo say mo ma dwe mra mo so be bia mo nanum enyo sremo amoa wi moa sasa moa se shisha osawanyo shisha meba wa num du ha emema num du ha che factory wusie anything for my mai wani di bia ja kire me ba wa nenum wusie che factory wusie abanti enum wusie abadi afare senka and na so be na wo Bible be kasem yantinu wo hotiuni no ne die ni the wages of sin is death owo die ho mo bia it will come Bible na Bible kasem a o kasem mu do yanko 2 Samuel okay munti ase bia onyankopon ka kire ye nana David ne ba Solomon yes ti ase me Bible kan 2 Samuel chapter 2 verse number 7 no na onya yenti obo ade asem na afei to the 7 verse 12 yes 7 verse 12 yenti obo ade asem osi se wo na wie duru tio onyankopon ya we kasa o ka kire ye nana David se wo na wie David ai se wo na wie duru na woni wajan mu koda da bi woni wajan mu wu a koda woni wajan mu wu a koda woni wajan mu yedan ekoda mema wasini a ofru yam o wechi aba abedi wade enti nyankopon de boshe we to ofri tetenye Yesu na de baaye de bi e Old Testament yes se wo bi biara obo abrabo kronkron no Adam born in the SS of 4 womb because Adam nana yes obewu but obo abrabo kronkron na anye the wages of sin yeah dia wada yes ya da na sorry e so dan kwa dia be den sorry Bible kasa to hin a wo hwe me to beda dia azan ya mu there be on that dia azan ya wi onyonko hini bi nso nyankopon wo de mrato dia ya ne kwa so yes o mo po je nipa there be policeman catch up play adwuma na ye no obi aya ko retire ko na wie ye ate what ti wo adwuma man na wa power ndu power na ba ko si da ban when the cash tuntum dada what say we wie ye that's why man hwan one TV no don't try yama fobia na mu di akire onyonko bo ne bra ba kronkron bi kre so nyame wo police to preach on TV preach on social media oh yes so no so nyame aso wuram obi so de kro no nya za na de wuram na tutu asam de mfa wo so nyame da bi
Nyankopɔn te soro ɔhwɛ mu nyina ɔhwɛ yɛ nyina na owuo na onipa bɛwuo na wakyire asam na ho asam na meka kyerɛw no wo bɔbra bi nɛ ɛne woate sika a wode bɔbra na de wate sika na wate na de bɔbra no wode bɔbra bɛn wode bɔbra tɔda nkwa ɛne wie na wode tɔ amanehunu ɛso amanim Bible the customer chawa sisa unya wie duru na woni wacha no koda na wasene ofi ya ma Nyankopɔn de na ema ye Old Testament ekmen ye nananum a asom no kuram na nidaso so obewu nanso aden wada ti sister wotie bi ti ubewu ubada ana ubewu asem o anyum ya to ede pa medawo wuna Messiah benyane me medawo wuna Yajua benyami enyuma mitui asie ni se midawuna Yesua benyami oh enyuma mitui asie ni se midawuna Yashua benyami midawuna Messiah benyami midawuna Messiah benyami oh enyuma mitui asie ni sen midawuna Yashua benyami etimpacho ubedo na ben abraba uboyi hwe ya skirt da hwe de makeup sa ya we gesha wonya wo dia enya wa normal ultimi nya natural one wa kwa rent o wa rent one no wa rent o hwen wa rent na bi rent ma rent bibia edura mission house ura so de mu no mo bompaya Nyankopɔn hunu ne ma da bi ohunu bi mse toys nkwa different mark abra I say ayo I saw them do mo come on me bo no ana sure seti nyam dia enya wo dia eni to nyam dia enya wo dia ba besia pon ni se ko na so for pon ho ase Nyankopɔn te soro no wonim nyansa nti ofre ni ma wo mfre tuntum da bi kokofo ngwa Nyankopɔn frɛ mi unya Ghana kamia se Ghana difo nyina ya kwabronko a difo tuntum na kese ye kronkron no na so no obo ne bra yi oye tuntum no ya zan na zan no e kire se wa start up no ena ma hu difo ko wo ye Bible say dua na ba ne de be hu dua ko enti mo amusu ne mo ban yi mo adi so mo angaza mo hu na me dua church members minim da Ghana na ntel ma ba we bia ni ba dai ebeti nipa yi wogina we kura de wadro di gina ho no e kire nipa ko wo ye dai oye so still se me ko me ne pra me ba de amfa ne senka eti wo bewu Nwanya Owusore anaso obewu no akameram Bible say munyam kodeti Yesu ba no be share sade we nkura ye dai am I with the book of John chapter 11 verses number 11 John chapter 11 verse 11 kasa what okan ye num Bible kasa yanko osedan okan ye num oso okan ye num enu achiri no oso won say ya dan for Lazarus ya dan for Lazarus aiden wada ya dan for Lazarus aiden wada ya dan for Lazarus aiden wada Mommy kwanyane no. Mommy kwanyane den. Ye kwanyane no. Orofo Yesu na kasa no. O se Adam for life was why den. Wada. Yesu so be repeat asem we. Ene suafo ne kasa. Se wada dia. Se Lazarus ada dia. Ene o be sori. Ene na Lazarus be sori. Na Yesu de. No kani wo hu asam. No mo de. No mo susu se. Eye na pa yin asam. Ene no oka. Ene no oka. Wow. Odofo wutie me nai. Me si wo be wu ana obeda. The wages of sin is death. Eye death ban. Wo de tana wiwi na wu. Bible kasa. What? Tana shiwi na wu. Tana bokro na wu. Tana yazam na wu. What? Trabam na bun kwase fofa so. What? Transia na MP command fan mun fa nye dia mun fa wan zam masram mun fa wan dross mun sell man o man kwa tutu kwa ni 6 inches kwa ni 3 inches some pity no asagu so eti ye yin kwase for no mun ni man say ya ye lo kwan say ye papa say ye boni ye da sin do not so acha 3 months 6 months in shoot na woroko mun mu man fa so sa na mean say the wages of sin is there for you here. My wages no hallelujah. Ewo. E da wo twem. Na mo sin no e the wages ni da dai. We will deaf. Boni akatwa ni owuo. Yes. Obi bisi na obi hu owuo ko. Yes. O da trust no owuo no emfa wo apetition. Hey. Achi wo boni nim. Yes. Transmit jama monchi enkun. Wo wu wo boni nim. Hey.
Traso dem na Bobroni Abrabia Upebia, Miss Wu Boni, and one up 20 years. One who Boninimu, who Boninimu pet, Yacho was a pair. Yes. A 2 year, hey. Now, so what you do? Would you banana my wet? Okay. A 2 year wet in this annual. According to the Bible, no, make sure 6 way a just not as I see one. Okay. When you go boy, yeah. Not as way, ensure tell you are singing any. Yes. Hallelujah. Amen. Obi says apostle I didn't have so much. And so that's as we maybe be aransuon kwa. And assassination. Yes. And Nyankopon ma assassin we. Okay, the book of Genesis chapter 1 verse number 5. Genesis chapter 1 verse number 6 no. Koso. What's Nyankopon ka say? Nyankopon ka say. Entremumra nsuo ni ntam. Entremumra nsuo ni ntam. Ebe pa nsuo ni nsuo. Ebe pa nsuo ni nsuo. Nyankopon ye hunum ntremu. Nyankopon ye hunum ntremu. Pa nsuo won ntremu na se. Eni nsuo won ntremu no mu. Koso. Na ye sa. Nyankopon friend ntremu no osoro. O friend ntremu no osoro. Ade asa na ade chi. Ye tie me no no. Koso. Verse 9 no. Koso. Nyankopon ka say. Nsuo wo osoro ase no. Nsuo na ka asase so no. Emmabo no ho fa. Wo hunu asase pese. Na ye hunu asase pese. Na ye sa. Entempa na nsuo na ta asase ni. Emmabo no ho no na begu ase a. Adua. Na asase beda o. Edi efe nsuo no. Yes. Asate no asase no. Nokre. Edi asase ase. Nsuo e den. Beda o. Eti before nipa onyankopɔ bɛgyew ne de wura mmenam ne bɛsiew yesiew hallelujah wo bɛgya body we cemetery. Oh yes. Body ni pedua we ubeja no. Yes. As no apon adwuma no awro watade ai den. Egu but atade ni gu mpaso. Yes. But wan kasa hye adwa na wo dware. Sa na obi nso agu ni pedua no body no. Hallelujah. Egu but okra na nkasa de wabo naked. We wura ni pedua na gu no asane ko. Na before ni be sanya kwasa man. According to the Bible, we betre nsuo ansa no akwa committee the land no. Oh the book of Isaiah chapter 15:14. Yes. Isaiah 14. Verse 15. Yes. Hallelujah. Amen. May you teach us the book of Revelation. Oh, some say prophecy Isaiah 14. Verse 15. What's your answer? Nem asama na wasane aka. Na yebesio no efe wudi pedia na beka ani asase so. Amranum. Na wuni okra ne de. Esane kwasama do. Ebesania kwasama no. Amana na se to. Se wuni mton. Jesus anu yasuma and I'm Usman got all the ever. Auntie Yamansan feel Auntie Yamansan told the Amenco. Not as a way there. Tom. 2 Besania Quamana Tom. A 2 bet trains you. Yes. Before us, Wako. It will be 2 boho. When you 2 bet trains you. Sends you so for being young teaching. There be that. What for your house would you do on more? Do or no Andy Bonnie in Nimunya do. And the Nimunya do. Yeah. And your hanging soon. Exactly. Hallelujah. It is actually. And the Nimu do no. We, I'm in word. Yes. Shaman word. Wokuru on Pra, why you on Praman word. It will come up at town. I think. Oh, no, con. It is only panning will be away there. Ana do no adano on sane entra o hanging so ni ni mo ha eti be the say teaching ni baba am highlight what my o he ko bi sa pastor ono so ti no ha me so a obohu say bible na kura no shede no mo so ko onyankopon humobo on fa ne senka o mi head man pound no me bi sa say pastor da ben teaching oba de fa ne senka Yahweh emphasizing coming. Hallelujah. Amen. No. And you mudro and never sink. And you Tom say chong. Now Quatas say team. And you be an adoko. Was sin. Among where you to take the wages of sin is death. Not what sink go down. And one no. Not do no near but the new float. Yes. Oflotu. Yes. Oflotu and that's why they who's one day. We who's one day. Who's one day. We. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What I check who now we preaching. I could be just that. Wada. Mommy and Quenya no. Mommy and Quenya. And it's your funny can say. Once the lies was Yashua Mizia. That's him is here. Dear dancer say. Yet near penny lies was one we. Wada. Ni fear for you so my yesu person chain and that's one so say that was we wada and the no ka wasam no ka na so tiri ni wu a owo yes one nya dia eyesin and ekunu yes yes na ekunu owu na da wiase obi abewu bie na owu adam wo ni bi owu da wiase obi abewu bie na owu yes what transfer na korinsa and ye nya da na obi abewu no owu be na obewu
him and who are called him. Tiabono, and a seven catcher say, everybody, Yashua Messiah, Sawada, Nazar Messiah, Sawada, Yasumazia, Sawada, oh, that's sorry. And young man, so sorry. Na Yesu deɛ na Yashua Messiah no ka ni wo ho no can you own one some no mo deɛ no susu sɛ and na pa ho asɛm na Yesu ka ho asɛm na Yesu ka ɔdɔfo wutie me ne owo be na pe so wu no Christopher nyamesomfo Ateneneefo we are believers yes who sum nyankopɔn asum nukuram yes na wanya Anidaso yes owo ndi Adam akɔtwe aba Adam akɔtwe owo naba yes na sɛ ube escape no nyankopɔn the 10 commandments ama yes say di ne mu ansam so di Yesu ba ye pɛ na also be repeating what John 14:15 John 14 verse 15 if you love me keep my commandments some domia muni mashadia so ashede no ti aso den wapo and obi ti aso dem so for nankasa to wo yere asole panyi ti mo wo yere kwan masa to wo yere control fin kokora wo mo na yo mo merewa ana asole man gumbati Christian brother Christian sister who ran saw them my man from them was a day enwa ana meme gumye den enwa adwama yum say pacha and again na me boss 7:30 what tum rantene maba wo ko batime boy Miguel fan ba won said enwa no Tokyo search near for ba phone wachi near for ba captain shop near for ba fitting shop near for ba ewiase aye iye enti mu be wu ban ni maba wa ne mrante wu be no be wu mo adwenya sharp obi wu nanti kodo ho ni kodo ho wu ye no wada ba bia ompe sese wu akoto amani hu kromu a amani hu kromu oda no hallelujah amen mfie na wodi akodi wasama no no eche mfie obedi na sase oh yes unima me kacho bi so baba konkron eno no nso so no baby okopie no akopie paradise ama sabre baby oda no ote no anija owom ebru mfie a obedi na sase so sese mi pese me kacho say enyankopon du bibia hya wonsa edu o kan sami acha with the book of Deuteronomy chapter 30 verses 50 Deuteronomy 30:19 read the Bible Deuteronomy chapter 30 me part of verse 15 what's a share ene mede enkwa what did you enkwa what enkwa papa owuo boni mede asi wanim verse 10 eti ene eti osu odi owuo enkwa boni papa mede asi wanim eti hunse boni ne negative ne positive ye papa ane owuo ne positive ye nkwa eti nim yenu nyina gayo yo ewo nsam ajara ba wo nsam o yes sister ma ge wo nsam yes amie bangura wo nsam o alaji mala ma wo nsam MP wo nsam o minister wo nsam president wo nsam IGP wo nsam hey soja ma wo nsam o yes teacher wo nsam headmaster wo nsam odifue wo nsam eto ni ponse wode nkwani papa si wani wu paduma awom no yo pa bi ayo eti ene eti sa wuti apostle akwadma na dia mi fra osoro ni asase ni wona so ofra osoro ni asase di minimu nya danse some de enkwani owo wode nkwani owo enhira enome mi dia si wani ana odi asi wani eti fankwa eti ka osra se ka wusuro nyankopon na nim babia wo firi babia wo kode a anka fankwa na wanya nkwa eti no obi bitini atwese kan so odi ko wo obi then strike Debbie adia to wo fadi ope so so ba twese kan a twetwe yes odi twa ba kwakron ba twetwe ekun kola twetwe enne na nsan ya chi taxi driver ne maame ba ko a nkola nkron ya di owagu kam nkola mako 9 na police ni bi sa say na nkola we ya odi omko hwan ma o se me ma no say wo ma no se na me o sa be di achinye na se me ma ene nkola nkron a bone nkola nkron no o se ne ma no obi ni obi ye one age san ya wo Ghana mutimi we omunya ntafo kola no so obi wo mu a so obi 1 month ma me san na wo wi ase oh de how many years how many way na wo rough sa adan wakọ san kro fo megu kam ene ya chi wom kola nkron awo fo mutumu mafuo
chiche biscuit amam no more way. Who call you biscuit awo? About the Vanessa count. Amen. Omia dream. Amen. Teaching kwala mad yomagum about time. Not a minimum think say mad and kamu abadaye. Some many be a wicked cry. Bunsampo so as I need power, woman croffosu. Hey, about the Vanessa count. Amen. Me so do more than your shop. Yes. And to be so obeying as I do we. Yeah, yes, it's a boniki to be mitzel. Not balance so kakrebi pen. What was your woe? Yes. Well, last hour, reverse be a yo. Would you tell about the book of John chapter 5, verses number 24. Read the Bible. John chapter 5. Verse number 24. That's why. What's Owusore any Atemu? Owusore any about Owusore any Atemu? Yes, yes, I'm not. What's in the clinic? The Otimasem. No, Otimasem. No, Otimasem. No, Otimasem. So the Panu was Sani Panu. Yes. Yes, you can say yes. What's the kind of said why then? Do Otimasem. No, Otimasem. One you go poya when Ojini. So the Panu was down. Oh, my Atemu. One what come from womb? What would your Bible kind? What you free day? What you free day? One need the wages for sinning your day. And you check out Debbie. So for quotation, I saw them the church member. One year, what brought him? I saw the pagan and one copy of Peteshiba. And one copy sign right. And one better than inside God is king. Just on a mini his one day. One to Peteshi. One German for woman. Debbie. Would that bonim? Would to bonim? Yes. Read the Bible. What you were coming from womb? The Bible no. A come repeat. Okay. No can come some say. No can come some say. Do Otimasam. No did your suma. No did your suma ye. So the panu down. Sani panu wadian. Down. Or papa kuntu or down. Oh my temu. Sani panu matem. We come from womb. What come from womb? Or come. What come and come. What come from womb? Kodium. And come. Sani panu wide. What da? What about the back? No can come some say. I said to come in Casamin. I don't know about. I don't be baby. I do. I don't know. I never. I will form a 20 year company. I remember William. Now we forget today. When you go pombanene. No more matter. No more better voice. No. Sanko for the Yankwa. I didn't think I'm converted voice. Nkwano. Omenya no kwan benso. Ya hwe nkwa eba no e. Said a Johnny one pound. Said a Johnny one pound no ni ba ni mu. Sa no dia mo ba no. Sa no dia mo ba no. Wonya nkwa no ni mu. So no ni penya nkwa wo ba ni mu. Wa mani tumi so mo ba ni tumi so mu wiase ato. If say ojo ni paba. So ni paba. Mama yen enye mo. Mama asma mi kan obi enchire wa kan na me de no nipa wawu odi obetua se nya ni tie Bible. If say I don't know the ba. If say do bi ba. Omo mo de adaka mo no. What teach you? When we see someone that come, let me see someone now. I'm come and preach about Dotier Nipa. Ate, maybe preach about Dotier Nipa. I get the cabinet baby of your Dotiano. I will go on my sable yet too. In the baby, no. Yes, hallelujah. It was rapture, Bessia, down baby will. Yes. Nipediano bacho nipediano said yet here. And your body will never be. Tiababono. What's every time? I don't know the part. Batch of us show. Okay. Obi is apostle quite my. Obi a wound ya wona could you pee. On one the paper has also. Just open some man and Vienna Tentema. What am I Vienna Tentema? Okay. Nipanu. We yes, no. Okay. And Tiamba so who saw your bed and was for here. You got the book of 1 Corinthians 15 verses number 35. 1 Corinthians. Babylon Gasosing or Sunipedia. Of your Osudipedia. It was Benyagan and Nipedia, Ubejagan Nipedia Udome. Yes. Bejan and crying. Yes. Bejucrum. Yes. Bejan Crow Quentia. Yes. Bejana friends say Osu Cemetery. Yes. Ubejan Tabakomti 9. Tababon Yango. Osumi any family pedia. Of Osunipedia and family pedia. Ebia Macase. Ebia Macas or Becas Apostle Quadman. Obesian will be our wolf for your PP. Now, family Panicranidom, Nidom Penicrafat, what ye a father can create two, yet the testament, yet the car blocks, and provide your dying. Design dying, or be crackled to attend that quiet diet. Yes. That's how you continue to say, yes, you sit down with the same. Yeah, I'm feeling. Yes. Yeah, you'll be a lot of feeling. It's I'm feeling. Yeah, we. Sandy Paddy the bones need to be an confederate. And you're feeling. Apostle Quatman. I've been in the Sandy Pay. Sorry. Oh, Babu be Jata man. How? Who are what you say? Who has had them the dear oh dear. Now, what would Tiababu National and count? Yes. Uncan be Tiababu. Aquasia. Madam Chokwasiano. I was a Becca said, be our Aquasia. Once the old dear, also called your brother with your growth, and son of them. I just say once. What a brono, a good full gram, a brono pro. A pro, yeah, and more bro, no more, yeah, bro, yeah.
No one goes to you do pempen so be no bro betim na be fia ho. Yes. No akwa bu dua bro miensa. No akwa bu aburo na fe bu otimi bu aburo nan wo ho. Yes. Bible says so utimi dua bro na se bro timi fifi na timi ma bro betim na so utimi ko bu aburo na toto na already asua nyansa firim na wo fu be wu. no. Te Bible. Akra ni pedua ni pedua no ho dai ni pedua. Sansu na ewufo so na ewufo so dia so de etie. Wo dua ni proye. Ye dua wo proye wa pro. Ebenya ni dia pro. Se wo nya nya ebenya ni sa dia nya dai. Wo ni mfanto wo ahwe bro na wo dua ye no. Yes. Hallelujah. Amen. If you say don't be bad, one what the camera, no my Freddy, no me Freddy of your no more papa, no more papa, no and Quadang, Wusarium, one way no one deep one, no, what a table Wusarium, Madame Chababa, be a pretty sister, as some Sabbath, yes, who be what for the Wusarium, another Quadabem, a table Wusarium, at one other Quadable Wusarium from who said the wages of sin is death. Bon some of you boom Bible kasa oba konya bonya ketua ntenu chese the wages of sin is death chese obi ewu an chese wo body na ku no na obi ewu obonim owu obonim a Bible say yetene nu ada na besie what say no one obete onyakopon na beti onyakopon ba no o me fredi no ma ye papa no na one ye papa no obekwa nkwawu sodiem what Ombesora kwaden enkwawu sodiem one o ye bone no na one di bone no obekwa atamu sodiem ti bra ba hia kosi daben sister ntu be pem ma kosi daben abai wa young girl 16 years girl wo di wiase kwan obi akwa retire wo de obeye nim no retire obi a retire oh yes Tize ni sisi achia I should go. Yes. We share my men who called you. Ababa kama first no. And then we share us in the center boat. I day. Ate. Wakwa retire. Hey. And I would defend the was o do as a tre won wen. That's why I mean. And when TV transfer me kasa nchira. Obi o wu be fa una wani na ho. O do as a tre. Onam na yase kana juno punto. Eni. E kana juno punto. Eni. I can't do a punto. I can't do a punto. I gamai say Pacha. 2 to 3. Ube wakwe. Uskati miansa. Odroso 3. Triple. Spare one no crown upon a po. Yes. If any sinipo. Yes. Siena pai. Ta. Ta yomba usu nyo bossa shots. I will share. Crom. Who rejaya. No adani amachi dede. Nada no nyum to na fei anyum amachi de bawie ne fe na oya remes onyam pie adantia was see ni bossa shots ye for the way ten get yes o chama na wo was we yes si anu aprum sa no start yes David obi enu be fere mfum so na be mo afere yes otamfo bi enu ha wo ele wi aye o otamfo Keda petition yo. Usi anu aprum. Ono tibi se yenya ibi panyo. But onyango pada udi se ta unu anu ade. Wechi ba frata u just. Aba wu se sia. Aba wu se sia. Nu aprum. Yes. Tu jana. O to tonyo sa. Tibuja. Obrati sa power. Ubachi na sanyo da. Wadani. Tu just sanyo no ba sa ade. Ya kreche na dozo. Oh. Obo nyum sa no approve asa dia sheta wonu wo chima frata wo no chim frasa enchena wo anka minunsa nka wo hye dwa wo sa no na nka wo sugu nyankopon so obo de nyankopon emewie yo ako so bo na ma ba konkro we obe hye si town na nkwasi asem obi su di ase na te na dani sketch ono ne bossa shows na ate nada na sketch ene se ko anje bi granka ye se nipa we be wu nya akobo no oba de emfa ne sanka amen obewu o se enti obla bi na wawu no ene mo adwem na wo so le bisa se sa bre yi owo no wu ye wawu ben enti sa bre okọ obekọ nkowu sodiem ana temo wu sodiem ana so bekọ temo wu sodiem mienu we na da ma wi ase ti topic ne se wu sori ye eye ahotefo ni Ateneneefo Anidaso. Yes. Ndisi yakasa sakra wadwene ya.
Memo Anidaso obi. Yes. Ubewu. But owuo no eni so. Debi. Wada. Yes. I say what 100% because what can the book of what can the book of 1 Corinthians 15:21 Bible 21. 1 Corinthians. What's the saying? What's the Christo Owusore? Bema won nyina sorry bi. What's the Christo Owusore be dan? Bema won nyina sorry bi. Christo Owusore be mani pe nyina dan. Asori bi. Christo Owusore be mani pe nyina asori bi. What's now so fedie? Eti afa nuanu amuti apostle kwadmen. When nyani Christo afre wufuo mu. Christo wu ye nyani fa wufuo mu. Won wa ye won a wadi danu fam no ni aduaba di kan. Eno ode ne be ye aduaba di kan ti Yesu wu ye ni nsenche ni bi si wo the book of Matthew 27:51. Matthew 27 verse 51. Oseme nkasa. What's awade si ye? Osi awade bi si. What's na hwe? Na hwede na si. Entoma etwa aso Yesu said duane so wotie ma Eli lama sabata ni minyankopɔ de ti no wapa me Bible say. Entoma etwa aso muti. Etimi ani firi so beti fam say kim no. Asase wo so ye. Abotan epapai. Moja bia so fam. Yes. Akonka adam wo. Oh yes. Ateneneefo bi aba. Yes. Ye Bible no. Obodan bia ye. Na inipa kronkron wade da no. Me patali tuanka se nipa bonifo awuwo no. Inipa kronkron wade da no. Dabi osi nipa bonifo awuwo no. Inipa kronkron wade da no. Ashawofo awuwo. Inipa kronkron wade da no. Akronfo awuwo. Inipa kronkron wade da no. awuwo. Inipa kronkron wade da no. Pushes awuwo. Inipa kronkron wade da no. Azanfo awuwo. Inipa kronkron wade da no. Ayufanza awuwo. Inipa kronkron wade da no. Fanza awuwo. Inipa kronkron wade da no. Fanza awuwo. Inipa kronkron wade da no. Minister awuwo. Inipa kronkron wade da no. Wasi nipa kronkron wade da no. Bebre nyane. Bebre dan. Nyane. What was the word woman da? Yes. And that's one year. No kore. Wo saka wa dwe wunyimi. Dabi. Bibia ma ho. Ewiase mu dan ye tia wa. Yes. Ewiase mu dan ye tia wa. Untimi ni get 300 years. Untimi ni misi dia wo se wanya 100 years no. Check na brabo. What the other? Misu papa we mo amuji saka ya na mo amsere. Akwaji sika duro. Na okay obedi sika na kwam na. Eden kan nipa mu da o. Dabi. Yes, I could be a real punch last 2 years. Go with you. Debbie. Kasi what tear punch in pampa on the minimum. Yes. Mate. Then can you pay? And you say, would you buy 95 for Conwa? That's why your Bema was Oscar. Okay. Not what this Cadra. Tiayo. Scano. But Uzi Cana one. Anything can't show any pedia. Say, we be a one pedia, movie and costing and you must have Tell him catch it. Yes. And I said, Sikanu Suntino, Obemiz is Cano. Nadia didn't quite assemble. Yes. It's Ubenya diabetes, hypertension, yes. Ubenya BP, yes. Ubenyas high idea women, idea be a co with Baba Crow. That's a baby from Winnipedianoa. If when you're 90 years, no, Sikana won't hope I would buy but Obama and you. I drop down arrow. Michelle Ma. Jababo. Don't 41. Don't 41. It's only power. It's only power. One yet. Or how much? Or how How 90 years walk on Obama. Because what was this cadro so we and I say so. Until in Fanco for baby. Bemano was interesting. Yes. Drop down arrow. There was also Kaka Ayo. It's the number barrier. Papa. That's a number so very support. Krana doctor, okay, wow doctor, which is Kakofan one here. Doctor Nasa catch us say, Hena one Kori Mojanam, Joffrey Mojanam. Now we are mania dinner. Was only saying that you are mania dinner. It's one man, you know. It's a blendy. This is a blendy. And I'm now Debbie. Onum, sorry, nam. Onum. Oh, say Sabrabo wage now. If a day. Ni pese also dinu doctor the one be ma yes eno nsa we ntinsana na nka wo si wo branti be wono no no wo beti dinu wo wasum yes nanso nsa nka enko ni paduam check ni ye pa yes oh very bad fe ba nsa no abragu if he fa na odi be fa what the onwade si anwade kuko ni na ade fa anwade Yesu ma ni si ye check ye na si entoma etwa so dan mu etwa so dan mu no emutimienu efrisu besi fam asase wo so obotan papai obodan no e papai na obodan biebie na ni pa konkwa de da konkwa wuwo na omade da no emu bebre nyane no munyani na chi no wo furo obodan no ko ikro esie wo si kro no ekoyi omu ho adi eche ni pa bebre se yanom ye wulon tamo but na ye mama di da so se wo bia baba bro konkoro be se yen ye di wo be kira mo se mo bra yi ye be hia da bi what pa no mu nyina ko wuro mamre yes 1 Corinthians no verse 15-21 no it is said here na mo ni papa ko so wo ba ye no Adam na ko fo wo di ba ye saranso na wo fo sorry na mo ni papa ko so ba ye asisa no amen da so
You go put the sender so ya may. I didn't know so transfer them bubble be open. Uda wakakatrim. Ubewu. Wakon Owusore yim. Ana bewu. Kwatemu Owusore yim. Sister brother, what been your sharp? Yes. When you mana also. Yes. Then what dombre? Yes. Lolly fake a crab between my driver and water. Oh, very bad. Yao koga. Kofa blow da mango. Ofan toast. Lolly far between my driver and water. I see fair. And when we TV no. Try. Do I ask you to allow fair? I see fair. No, you must say that soon. What could Tiabayano? None so for Quintia. What Guarian Pamfi? What go moving? Kabab and Henry, what fire lecture? What Guarian Pamfi? Yes. Tiababo, 13. Hebrews 13. Verse number 4. Tiababo. What's it? What Papa would hear me. Bible said you are worrying you. I think you know. Yes. Una so ba worry. Ate. Tiababo. When you are the Bible said mu ye nia wade ani. I think you know. Ade nyina mu. Yengo awade pamfi. What go fi? Yes. No, for Saudi or Ban Quadaku Passoa. What didn't Quada Yerim Passoa and Wagoofy? What quiet now about damn Panosa? To the fear Bacano. Yes. Koyobeda. Sister Koyobeda. Koyobeda. That's what was when you were about the Father's Amen. Yahoo. That's so bad. Yes, and him damn him that come and say, go me book. What am I slow? It's my baby, me who are. So said to Manamo ye. Yes. To Manamo Mammy. Oh. To Manamo Mammy. To Manamo Mammy. Irradiate to Manamo Mammy. Is it to Manamo Mammy? To Manamo Mammy. To Manamo Mammy. Irradiate to Manamo Mami. Uni meni Minyangupo. Uni mi quenchrefu. Catch your body. Uni Minyangupo. Uni mi quenchrefu. Tutu Manamo Mami. Tutu Manamo Mami. Tutu Manamo Mami. Radie Tutu Manamo Mami. Odofo ene catch your body Nyankopon. Uni na bewu. Yes. Bewu no ve manzo ni. Yes. Bewu December ni. That's why they are plan. Bewu December so they are plan. Oh. Na sabre na owo na wawu no. Ayo owo ben ya. Owo the wages of sin. And as wawu e wo kọ enkwa wo sori yim. Okoda anas wawu. Nene wa dombre. Amen. Nene nkwaje da. What can you sharp? Yes. Bible ni kasa kira wo. Yes. Quotation me say quote ama or the book of Romans 3:23. Romans chapter 6. 6:23. Kasa me ngo. Bonia ketua. O se bonia ketua. Eni owu. Onyankopon do machede eni dankwa. O se bonia ketua ni den. Owu. Eni owu. Yes. Onyankopon do machede Eni dankwa. Bonia ketua ni owu. Yes. Onyankopon do machede eni dankwa. Why na kofa dankwa no? Yes. Aba wanya agba na chiri dia. O dankwa babupo. Yes. Ma me woni be mate. E me nyim dia ha mo. Wa num onye onwa de. Wo frɛ we awade. Enya wade. Eto owu be na be se owi. Ade aye ne se ukro na utra wade fu we ho. Na be ma no anase oba ni unye wu se kim. Ka hu se oba bie ni wo be ma we se budi sa kwase abie mu. Na ade aye ne se be ma be hunu nyansa akoye oba afoforo na wu ye no. Oba wa ne ho ade. Na wo de omo wu nkwase awuo na wo kɔ. Ituma tini nkeso no beba no asesa na junior emo bi mbu nkwase o. What? Miss Baby, I want to bow to our wood, Nunia, what you can. I want to show by that's why I mean. I want to show by I want you now, Coba. Don't cross up a bow. But I want now, Coba. Amen. Papa, we're not going to get no idea for you. Can I go again? What year? What you about what would no see me studying? Now I didn't know check out when I could know when you're 8 years. Come on, studying. Long-term studies. Oh. Oh, what be a mummy and move away? Oh, what be a mummy and move away? Oh, but yeah, get me answer. Papa
pensa. Penma. Debbie. And quite a young of a win be. But Jim Pan, as you quite say, you know what, you was one person obey. What you want to see? That's 40 years. Eh? Obadian Valentine. Amen. What you did, what do yes. Why didn't you shop on the Bible? Because you chow. Now, some more can or Cassam with the book of Daniel chapter 12, verse 2. Daniel chapter 12. Bible in Casa. Verse number 2. What's in Casa? Was the one what did not from dot. Was one what did that from wife? I would dot him. Hallelujah. Amen. One hour did from what dot him. Baby, hallelujah. Amen. Down. Na ebinom nso akọ ahohora de eni da ehi into the wages of sin what you do kwan once I do down here o say one ahead dey adida fam adida wa menamu no bebrebe nyane ebinom be kọ down kwam bebrebe tibi say rapture the rapture dey yem fan 20 oh kra be ye teachers eno dey kasa ayobi na achiro but me person me che so sorry oh yes. And you will be any that's all. And the one when it does woman, I one about cron. Yes. It you never sorry, but will be the sorry down with you. Yes. Be sorry down come. Yeah. And then be questions. So would be a woo, or be a woo, no woman a woo, a woman a woo. I want for 20 years, two days me preaching. Now the family one time, I will find one time who may come Kaudachi. I remember the 7 Uber Mashia. You never go the everlasting life. Yes. Was Adam saying, oh, the God don't age in him. Or son of Brabang, and could you see the Hunyan Saquatin could you? And no quote you a wood and a buy. And when you go post a son at Tedia. Obiama bra kron or the one Obiabra Bashaninsa. Adam's what the Shaninsa. Our Genesis 2:15. Genesis 2. Verse 15. Asking us, everybody Yankupon. When you go or the Nipa could read in on your Nipa Adam could read in truth. Oh, no, I don't catch Adam said to Hannah. When you come out, show the pass, show the Adam said, when you're begging Adam TBD. Papa, and Vansan Kai said, I don't have a canoe. It was Adam, no. No question one is, it is a yeah. We were, because in Yanko Padentina, we didn't say, we had done this petition yet. Now, Bob petition, baby, yes. Abrante, Jai, the ocean. Or don't question, sir. Any penny and no. Yeah. No, pet. Adam or Bonamani, yes. It also by a choice when you to Jai, Yano, Yano, now, Banano, yes, I because obey Muadi. Yes. When you go Yan Batin him. Tiana Yango himself when some 90 minutes and not 20 fish or the better one or 20 fish. I said, I illustration media say, what doubt them now, Papa now doubt them or that them who dins and no work a crack be pian them or and no be any maybe no you or one cotton menu. Why are we Yansa Ben? What you send me Yansa Yanko Debbie. Okay, what do I want to cook in men? No, I catch any man say, or one about them one who bomb what the answer transit the uncle. Achomra. Mansa one. And one. I want to better them, but who be a din, who be a din, young cow. We are getting your cow. We the young cow. What's your mamma? Bible Casa. And I'm when your mother is a minimum answer check creator. Don't try. Yes. Been a ball. Also, men you get your cow. And you are back transiting. Yes. Your man one time was one of a nigger or no one's watching them see a nigger. Yes. About some examiner. Yeah. A mind Pinaco who you showed you one day. It's here. So, intimidate and I want to not bring Hanum. Look at we know Bobby at Chabano. Debbie. Badiamantia, Amen. And I have buying them. Get me one day, make us a yachawa. Babu Nasum can miss one yawunda. Because I didn't know what Tomuno. 1 year, baby, which I call for help you when you move. We are no, I just such a new what the mouth. I'm telling you, you'll never be on Okumua. Or reverse back and you welcome. The catch your plane to move Bob Ramon, you papa. It was in Owusore. In Owusore, in Kobi Woni Pedium, Saturday Yano, and the man quantity Pedium. Yes. Mejawe, me Baba Conco, and the matrini Yanitani Pedium. Yes. That's a tiny Pedium. Now put down quiet then. Then the one woman, and then what you did. Jai inside Jai, Jahanta Jai, Jai Jamai Jai, Jacromo Jai, Jai Poba Jai.
No one in now so what in the years and when and be bien years biom. Yes, Nanuani, yes, Nanuani, Dobe one, you know, mobile phone, iPhone, Yamfa plus Q.910 Emra, Nina, Samba Kuno, Bia Fra Becade, Obajeso, hello, Dokita Gomuabanche, hello, if you have somebody quite. Y gone, J, Y gone, YF, Y gone, W, Y gone. I mean, you know, time. What do you call Kumas say, Kim? You are also full VIP Kokumas, Munina. Won't mean Fowl J, Y gone, Kokumas in next level. Debbie. You Kumas Any less level. What you found because I made them a TG Wago, and I make Kokumas in next level. Debbie. And I will fruit trot by and the old Kumasi. Debbie. What did I make a channel? Yes. Mengano talk I am from so. But the show say yes no. Yeah. Baby anyway. And you baby previous ya ko to ni kwatwene. Me gina balance ni wo. Yes. Me si we betum ya, me si je wa yare. E pen. Ti ayo, malaria chope. E chu, se bia no de nya malaria papa. Se fever chu pa, wonu moto. Wonu moto aduane bia nya dan. Sa na owo tie. Oseka for one. So wonu fa wa. Wo be se obi a wonni da dan. Verse 2 no. Be se obi a wonni da da. Te ba bo. Ehudie ma hudie. Oseka for no. Oseka for ka se nya. Ehudie ma hudie. Ade nyina ye huwo. Afei. Emfa so be fra. Eno ni penya. Ghana mpa fo mutie me. Emfa so ben. Eno ni penya. Na MP be obu o man fa so sa. Nipa pro wiase nyina yi. Emfa so ben. Eno benya. Ewo ni bra wiase mu. Emfa so ba ko pe. Ni se me prin me nya balance life. Yes. Eni here. Emfa so ben. Oba dey for the same Amen. What me agiri ni mu. And now when you pom woni so ntew. I don't take the book of Thessalonica, 1 Thessalonica 4 verse 13. 1 Thessalonica Ye Bible nkasa 4 verse 13. Yetu amari asem. O se di ko Tifia asem no. Ewufuo. O se ewufuo. Na anuanam. Wona wadeda no die. O se yifo. Wona wadeda no. Hey. Wamada. Wona wadeda. Wona wadeda no. Yem pesi esi muso. Mpesa am di asem we esie mu. Na mugura ho. Na obi o agi nyankopɔ adi no. Ankasa ma agi nyankopɔ adi so me bobra enye yi. Wo bobra na enye yi. Eno nche se kokoshe ho akomfo. Debi. Wo bobra bo kronkron no anye yi mpo na unya everlasting na eye chen because owuo ba se kimo ede bi ani wiase biom ede ma de wawuo. Ti babo. Nti mo ma so for na adam na bra me mo na nye se ono ope ne ho. Ono ayi na nje se heaven ho nko. Tonu sisi ka duro ope and so the church members the best source of income. Yes. Bible. One wadeda no die. One wadeda when so you so one adeda no. Yem pesi esi muso. Etu wada. Yem pesi edi we besie mu. Na mugura ho se wona wa ka no. Biara nwura ho. Se wona ka no. Etu ye gidi nya da so bi wo mu. Bible. Awu ni ni da so no. O se obi wo ni da so. Do ni da so ye do te bonim. Yes. Bible kasa wo. Do ni da so ye do e den. O te bonim. Ani Bible say wo tie me nai. Free bonim. Yes. Me ni da so. Yes. Na se gidi se. Yesu wi. Eno osori biom dia. Sa na Onyankopɔn. Ode wona wadeda no. Enam Yesu so. Ateneefo do. Hallelujah. Amen. Enam Yesu so. Ebeka ne ho aba. Ye de. Yenam awurade asem. Ene ekete mo se. Ene ma nsa nyina hu se. Ye ne tete ase. Ne ye rika ko se awurade ba mu. Be happy papa. Oba wo sa Ateneefo na start twem. Yes. Yes, ene wona wadeda no ho. But the shim me wiase be ye wiase ye din nipa ni tua na tutuko efentempa na mutuko wie pe je say info na besen kwa training for one sanse asa be den abesen ko. Yes. Hey, na training for one sanse asa besen ko dia kan for abonifo because omo munye ndaso. Yes. Etitie dia na be what ansa no be fa ye etitie e be san for be jiro din hey she din esi the father so you training now babla konkra na so ni pedua ma den awai ye be wai no bi say apostle be wai say won so say e ba ne na se mi wu ya entempa na woni pedua be pai say obi anwe lie dan mu. Oh yes. Lie dan mu ha ntu ni mu a nti akwala keto ye wo na obati ye say ni ti ade ani ti ye say kwanda ni trim lie dan ya ntu bo so obi mu na ba. Yes. Teda efa
eba wachi line da wachi ya to obi no na chi flat Maybe. the chi abokum kakra line na dem ko no obi anu wan bo air flat obuan say no eboakom kakra lie down to be ahwe na no ha say so lie down ohwe na ohwe we anka mbo ba yes aka yakopod to ko bitua debi the toko dant we na esi mfimfim ha say line da say no no say obojo to be abojo abokom na painter ebi wa kra de wa hekase ama na hana na painter man na painter na be family man say e ba na ba say ya da de ba ni pedua lie down edu wa be ya ya ojonje Batim no. Yes hani say from no na pa bedua medua yi bento aso ejai be ma ohwe me oba ohwe me obi ani me be align da monto aso ofie obi anto aso no fie wo de ba wachi ase ya e pa bedu so se achi ase ye du anu ma ene so wanka side to aso bento aso ma wa ni mto aso no to aso ko edua be ma we to nsama be hu se lie da ase no we to nsama ase asteche born ase we born no kra ase asteche ase apam ene so ye lie ni bia oba me nka wasem bia wa ni aboya wa pai onyankopon hu mbo ene wa aboya wa pai afa to ade ko na land di brother bi da Bible say light the bed yes e be so lightly no yes enyina but show a first one so you be a wa botin ya bra ba na why yes si wo maso sick na why na woro na gu nsa so 1 Corinthians 15:50 say the pedian sacha say ni peduane sacha na niam ya mekane eniam de pese me kacha Ghana ni wiase for na nya wonam wani moja etimi nyakopon ni ye for body went to heaven na dia pro no unia ni wi oja ne body agu amnam yes and odi so no ene kusane call paradise and about kusudi so no sane call hell yes it akọ the Bible no so wo so wa na ti asase so na mo ntane so me preach tribulation be before yes the rapture utwu mu time beba nditi Bible what's not dia pro ba fa hu kirem dia pro na dia pro no etimi say dia pro ni pedua we pro na mo ma fa body we mpia no heaven oda ntimi come secret ne yenna ni wanya yenwu da yenna be say ntam so yenwu da ipofrimu ansa na rapture besi no besi no hallelujah amen die besi wo wiase no hallelujah amen osodua na besi wo wiase no Bible say ebeba na bi yadan atiase yenna ati ebisi a wo kwahye sami ma anwu na so wo anwu a yebisi a wo se nti wo betu ana wo beka eti ye atini fo no so ni pedua mu wai wo ro na wo lagu ha na wo sana twa frim na wo aso awro na twa frim na ha na pai se ta na wo nan na yiye fim ti se boot no aso yi wo na fi Valentine boot mu no na wo fe ni pedua na pie fim se na wo hwani kwadu no na pie rinu awro body na gu ha ipedua we entimi nko wa robot ne gwa asase so yes to ro gwa asase se kim no mboko efe ebi nso entimi entu wona entimi entu no efe Bible say asase ni be him yes e be twe frisi the book of Isaiah chapter 13 Isaiah chapter 13 be him read Bible 13 ko somebody see ni memo so awo so atini for na tu fias paradise ye den eko na atini for asase so ni pedua awro mo so ye den eko tie Bible memo asase awo so etintempa na akabone for yifa abone for asase den yes asase na se ana abone for so aka wa yifa nyakopo say satani for awufu asore ko na atini for asase ko no akoko mienu abom dia ese o ka bone for ani abone for asase so ye den eto se be him asase what memo so awo so na asase atwe fidan ni sister wutia me ne ene se wugira table so wugira dia so fa we mam se me jade we so na so obi twe hey osofo wugira ma dia so sifam mi wonda so se benya asase bia dey ejina so hallelujah amen ti se na asase we onyakopon ba na so wogina asase se kwaku mejime dan mejima asase two dan two bi afria we pack you company afria yes you be afria no mejima asase we odo dan ba dey to asase be hweme fo na ase yes hwemfo na ase pe and boy for no a omo antimi antu no omo kofran fo abonifo na wasase na se no atenefo so ni atenefo wo so so akwa den wona awu paradise na tu nti ase yesu etu di eden eno aka ne taso ni ka cha yense wo se ansa no obefa ye ne etete ase ye Bible masa udi Bible na tobo ukasa bente wase da wo se efise awurade na nkasa odi osebo obofu pani eno nyankopon to bento efisuru besane Kristo ma wufu ebe sori kane ansa no obefa ye ne hallelujah amen everybody ya wasi amen
odofo Bible na sem no kana no odene. Papa. Topic is say Owusore ye awotifo ni Ateneneefo Anidaso. Ubewu. Na so Anidaso. Yes. Ubewu so Anidaso. Yes. Ye nananom ewu ye no a. Chokonkodi om wasema ma wo no mo Anidaso. Yes. Omni se nya dia de bo mfiti ase be wa wiye ya. Eti sabra wo tie mi obi mfum so ho ahweso die ye mfaso ma wo. Se wo beba obra yie. Yes. Ababi yes o do sabe hyewanum. No akese mi hunu yanka. Banyasafo nka bi da. Abrante mo ni mra wo so wo bobra bi aye ye wo tie ye wo nko bi wu wo mu anwu. Ma ne nko anyi ni da so kese ma wo. Yes. Tanu nko anyi da so kese ma Bible asem no ka no. Bi say titi we friend say so ni kan mu bi tie Bible. So Bepato verse 13 on cause what's na nuanam mu tie me one wade dan one ade dan de yempesi esimu so yempesi edi sikiti obesie na mura ho se wona waka no yi da so ma di Nyankopɔn di sumi bewu na se yegidi se yesu na se wo gidi se yaso mezi yewu ene wo so de bie wa na se yaso mezi anyame ya sa na Nyankopɔn wona wade dan Nyankopɔn lo yim hia we no ode wona Elohim ya we no didan wona ade dan no enam yesu so be ken ho ba ye di be fa ni do ba na ze mezi yaso edi o maba di o masaba na ye die na we ye meka ye na mawrade asemu na me di Nyankopɔn sam ya we di mamu ya we sam di mamu me pese me wunya ho ntiase se ye ne yetetiase ye yetiase ah ye ka ko se wrade ye be wo bo no ofu se the time wa me so bi na me kani ndey eso bi na me do na me ko ba me ko no Anidaso ma me Paul so Paul can say mu fansa shaw yes fansa shaw ne ko Philip 1 verses number 21 Philip 1 verse 21 Bible can say nyanko media was Paul ne ka was media masia metie eti Paul ka say wa no ofu say rapture ba beto no o hwim ni baba ne so bi yes eso kai no o wie no sabe ka say na sia wati any Christo otima Kristo owo ye memfaso owo e den memfaso owo be na ne memfaso no onso owu a onwu yi wada se honam asetene yare mu na se mu a wutie mi awo wutie mi sabra wani di sabe wiase achi wani di mpratwa baba wo so ye slave queen to slave se honam asetene yare mu na pobo na mo bon krofo papa no blackmailing so kwam bia baba so bebu papa no ato no ko je be twa picture kakra and na obi ko oni odi nko start so o ye voice so di amawa ye very careful we be pe wo ko twam finfin yi asambo Friday asho o nya be ye minister dia no wagu because o you ask me the baba out Bible what na ye tetiasi Dabi wo dia na wo kan no what's na say honam asetene mu ana me nya adwuma mu aba ana onye mu aba ani na me nim mu dia memfa se wiase ayeye o ama sabra wiase enyema ekoso wiase anu odi no ogoro ho wiase ba chew me hini niam mienu ntam ye hini niam mienu ntam ada say ye babo modin atwe ho afiri wiase abraboforo no nya kobo kronkron ye ne ewu akọ kronkron yem anase ye kodi wiase nyemafo achi ye wu akọ da deje ni awie yem na so pena me pese support na wo de pena me pese me tufri asase so na mini Kristo kotena ebisa no ni papa ebisa no na ye den eye papa tumuta obetu yes twade anso yango what's na ye tetiasi na ye tetiasi aye ka kwesi awurade ba mu no ye ka kwesi awurade ba mu ye rensa wona wade da no yensa wona ade da no da efisa awurade no do sebo Adam wu ya che Abraham wu ya che Jacob wu ya che eti wu ntimi nka jem say wu be di ka kodu heaven before answer no aba omu be di ka pie akọ omu du wi ansa na ye etiasi so e de etu edi omachi omu wu ya che te babo o yise awurade no do sebo bandi na ngasa so odi o sebo fu pani no Nyankopɔn to bantu be ebabo wiem Kristo ma wu be sore kane ansa no be fa ye ansa no fa ye tetiasi ye odi nyina kan wo mu ku te babo no ye nyina ko sia awurade wo wiem Bible si ye nyina ko sa ne ye awurade be tena da ye ni obo ade akotena da eti mu fa sa ensam yi ti wo tie mi a oni Anidaso no on fa nsam ya apostle court ma mi ka che wiase nyanyere mo fa che mu wura sakra wa gena wonyimi yo dabi che wo wure yaso Anidaso ho ma unu obi nya peda this one mo bra yi sikani no wo so anya sikani wo mu nyame no wo fa du Nyankopɔn wo ne wo nya pe dabi da asase sikani wo sene wa wo sene dankwa yes sene dankwa mo bi na da say ye di dankwa sem da dankrofo enti ni sabi obeka sasu acho nso obewu no wu Anidaso no wan wo de muntie sansam fu na ko social media owu ye reverse dabi e fa wa he den afa
The book of Ecclesiastes chapter 6 verse 12 na the Bible 9:12 Ecclesiastes 9:12 the Bible verse number 12 what's me nka say what's it dia na so depend nim de odi bewuo sampata yo somebody sampata wo den so apata den so na de ase ogun finfin a na je ni say we praying ground wo kwaje nani then so batete no ada ne nkyerem 1 city no do bi do kon so eno no ma ye yo fidiem and me didi wa fidi bo nim say fidie no odidi mo sa no wo fadi pa no wo fadi pa impofri mani da so bi ni o nani na no so bo so wa dey abefa no afa ne ko ati nipa no oda da won e bia wo achi obesesa na dwene de fa wo ntwe nipa na ne wa domre na bobla owu fa wo nyakoba beka chose wa dey wada yes the way you da so say da so bi o ma so betime nya Owusore na tie ba ne ba beka sami asem no kene mu do mo agem na wo so ne tie aye o ka the book of Acts 4:33 Peter asuma for you tie Bible Acts chapter 4 asem nka say the part of verse 33 ko what's na asuma for no asuma for no omni tumi kase e di awrade Yesu wo so ne ho danse me na me cho Bible no aso for yen kodu Owusore ne wa danse o enche man kofo nyenye ndaso yes oh yes konfu penny pa unya confirm kan church me say mama ntie mi me check me my video about osimo mama akwa no so akwa mama ntie wa hallelujah me nka me check me tie so bia me so me so utimi win that yeah sese yeti but who so put check me say mama ntie it means who dim kwasi asem you know say preaching be ma den na ne bia yes na ne bia tu so mama ntie mi that's why man hwan mu TV no don't try ejantum Ngazo binya na so na ma so na ma yo. Debi. Aso yes aso bi enu aso ye ni trakonko. Wodi mo asem bobra yi abenya nkwa. Amen. Amen. O bobra pan kan check me so mo ntie mi. Yo manim. Ya na mo sa ata nipa. Nsamfo akwa ba de mfa senka. Amen. Hanu enu timi na senka sanchira. She. Tie Bible no. what's na suma for no What's asma for no? omni tumi kase e di awrade Yesu wo so ne ho danse e be tumi kase no. Ene say wo nkutonum. Tumi kase ne didi nyamfo adanse ka nyamsam no. Wo so de ni wo nkutonum. E wo kodi wo kwasua. E wo tinkalonum. E wo nabula wo biem. E wo jasa nyamafo nko no mo di tumi ne adwuma. Wo se asuma for ne die ba de. omni tumi kase e di awrade Yesu wo so de ho dan adanse. Check them as new Anidaso. No moment say, "Oh, there's no watch the grandpa." Nobody play you in that one. Yes, that's all. But to any man, there's all people go to do the Bible. What to do? Ayim konya church members. To grow 7 that's one. yes ya we twaso bolo Grow 7 that's one. yes Muso bi ko prayer camp. Na prayer camp woni eni abri nyina ade okotoko petere ne mazo odwom. Tina soro ko nyina ye dwom woni da so dan kwanim me church members church members ba story a dan kwa woni da so no mo ye den omo ba yes o ba tiasem o ba di baba bra hallelujah at the same time who tiasem no na sa sesa cause so see who can 831 Bien me quotation ba yenye fast yenko. Yes, I message topic. Kwaso you da fa nwa ho. You da fa nwa ho. You da fa wa. Yes, you da fa je di say. Some tradan. Masemu a. Wo se mo tradun mu no. Masemu a. Mo transfer for no yirim. Masemu a. Mo transfer for no nkuto. Masemu a. Mo transfer so bolo no. Masemu a. Mo transfer for no powder. Masemu a. Mo transfer for no handkerchief. Masemu a. Mo sanya ko passem ni mu a. Mo be ye mesuafo ampa. Ye suafo na ampa. Mo ehunu nokura no. Be hu nokura. Nokura na ye mo ade. Nokura na ye ade hye. Obi kwa sorry me nkuto na ye ne den. Ade hye. Kutoba. Na so for kwa transfer dem no achi aguagu apampam ni ba kutu no 2 cedis ko mi se o kwa so dem na so bi anu aye ma cha so 2 million eka bro na eton obi apu mu anu obi akwa apu 6 million apu 6 million yen 1002 no 1 year rent the one rent we have the catch so watch obi a watch na apu 2 million we apu 6 million mo sa mo se Ghana adwumani ha o koto apu mu 1002 no Eja Ghana na ko bo yamabo na so fo na boni papo ade abakase nyankopɔ ahyira no obade mfa ne senka o mi adwene no yago ka sempa no mato sempa na twene nkwase ade na mo yɛ mission house obade mfa ne senka o mi adwene no nyankopɔ te so hwemu nyina wa ma wa Bible asɛm no ka no wo kyɛ ni da so no look at the book of Corinthians 15 verses 12 verse 12 Bible nkasa Owusore nwa chinjia yes ko na se woka no Kristo hu se ye kan wo Kristo hu se wanya no ne frɛ wufo mu ye nya ne Kristo frɛ wufo mu a aden ɛna mu bi ne mu ɛka se ɛna bi mu ka se ewufo sɔre ni hɔ oh cha odi pe wa no awu nyenwere ho
One wire. No, obituity, Dorian Savia, no chance a man for us. Not here. No, say some man just was some we are saying. One of some. Okay, head watch it. Ghana and you, Ate, Ghana and you who's always somehow, only maybe as a man for what, who bet you the tree. I was here and you view Eddie Betcher, some I asked about the Amazajai, but the Bible was about you, be a summer there. 9:18. Proverbs 18. What's it only Mr. and some for? One is until when is some for? A summon do a broom. Was a summon do a broom? And yes, you know. On sign what? On sign what? Almost someone do a broom. Yes, Miss another quotation. Yanko 49. Verse 14. Psalm 49. Verse 14. What's the main yo? What was someone for the boy? Someone said, I know where they are. According to the Bible, when you put someone on a mama or construction work, yes, I started the home contract. I'm watching. Then the animal started. Yes, it was in the panic to say, young best, no, what a shock, not does too much. It wouldn't be a soy and a salmon. Young 5:14. 5 verse 14. If 5:14. Isaiah 5:14. What's it? A salmon. What's a salmon? Why are they? What's in a quantum? Why are they? What's in a quantum? Salmon was started. Why extension? Wahana no buyer. What didn't buy? Not one of them for them rented the ban a day. When I'm chogu babu nabi, we are printing press. What are judging you upon one to one show? Judging on one to turn one show, that's what you home. And then so, oh, number more than a watching you for yes, one for woo, sabi, and that's what a bow, and then you want to blame, and then you quite jet. See me, papa. When you know to quote a chunk and you, what's that? What kind of Christian was say? When you're in a few for more. 15-12 year kind of. I didn't say. Or Saturday, I'm for sorry anyhow. That's a for sorry anyhow. No one any Christians. Any years when that's one any Christo. That's a any Christo. And now saying can see your qua. And me preaching your money. Because me sure being crying. And me and Charlie. Yeah. Or Chan sorry. Me and and that's what you my one. So the not or the Benny Bewu. Why or Chini Bewu. Why and that's what you baby idea. And that's what me and Yade. Me and Yapo. Me and your behind your penny and your you. Nasa or I so tribute or baby dear. Since you be demo dear. Hey, and the Bible. And I'm Musudian and also watching your baby. Now, only answer say, no, only the Americans say, what's what we answer say? Cosso, ye young Kupadas, a crew for because I need that so say, Udipa woo. Now, be any one comma or be adia. Where you are, what she have fun wedding, what dear wife and wedding, what just get up and wedding, or Kuminipa and wedding, Mrs. Sumimam Kuminipa, Amabra Bafro, and Mrs. Sumewu, Miss Bewu was your work at the end and can occur in Yaminum. Yeah, for young Coponsi, a crania Jenquani. When you say that's a crew for Jimmy Papa, a banner, I say, I said, and that's a every say, if they didn't yet, you on your good dances, you on your good dances when you're in the band, when you're Christo, so when you're Christo, and you say, who for be no munyania, and Kawanano, and in the Christo cross in Yan and Vasobia Maso. Why? Now, so for Yania, so who for Yania, and no one any Christo, and the Christos Yanano. That's why any Christo, Christos who win Yania, and Mujidia, the Christo we and so Yanidia, Mudasu upon him, and near the swap on him. That's what was I don't the answer. Say, the person, Mamma, said, yes, and quiet. One hour did that Christian. One hour did that in the name of Christ, Yashwamiziano. Was not and Quaymun Quara, Christo, so many that's what any penny number of 4 number for see a better Sassiso. Say a baby was Sassiso. Now, Bob, your own and your baby Frianum. Also for big preaching, or say, having granny baby, so baby crowds of crown. I am praying and previously. Nyamia some diablo kunkunim kwasi adem kwa on by wa short skirt o open day back open day side adwamenti onam ne say ye wo ba besi akotra so dem wo te front seat wo sre ho nyina gu also for preacher wo preach wan kasa de enko yie ni say wani so you who are you yes who be ultimate quotation quote Nebuchadnezzar chapter 3 verse 4 why na wo quote 4 Nebuchadnezzar book ba no tro your baby said, your baby said, a man float to in the book at Neza. In the book at Neza chapter something. If you don't Jordan. Go to Babu, also for me, go to yes, was some go to
and yes, we and crime said Genesis chapter. About the infant and come on. Jimmy Papa. Yes, go to Genesis way. I was getting when you write because of the book of Timothy. First Corinthians 2. 2:9. Verse 9. Catch you again. Chapter 2, verse 9. Catch you so Babasia. Preach the word. Yes. Necessary who simple nim to the two. Wonim. Can go change. Yes. Babasia Basori, I mean, I say, short skirt. We shall know young cronias. I said, you are for Latin po. No go on said ready to obey. I put why he put no for so I said away Bobaka na so obedi. Bad evidence and what me adwin. Bible kasachira verse 20 no verse 20. Was Christ Owusore. Emma won nyina sorry. Emma ye nyina sorry. Na so afedie. When nyane Christ. Yenye Christ. Efewufo. Aye won na wodi edikan. Ya ye dua bedikan ya woni daso. Yes. Ye woni daso. Na said na mo ni baba so. Na said ye na mo ni baba ko so. No wo ba ye. Saranso. Ne fe na wufo sorry. Enam Christ so. Etihwe na Adam wo no bia ma so na ekita ye friend the wages of sin is death. Sa wo wo no eye boni wo. Boni be mu wo. Boni be na tu ni pedum. Di Bible ka say near the book of Romans 8:11. Yes. Ey Bible kasa. Romans chapter 8. Verse 11. Verse 11. Yet about the Bible nkasa. What say? How say nkasa? Na said ye. Wonyane Yesu efre awufuo mu. Said ye nyane Yesu efre awufuo mu no. Ani honhom etimu no. Dia onyane Yesu efre awufuo mu no. Obama nipadua ewo no so enya. Hallelujah. Amen. Said ye nyane Yesu efre die mu. Awufuo mu no. Na do nyane Yesu efre awufuo. Nyane Yesu efre awufuo mu. Obama nipadua ewo no. Nipadua ewo no. Enya nkwa. Ti obi no nyane Yesu. Do nyane tie quotation here. Yes. Musu ya Bible. Yes. What say? Na said ye. Onyane Yesu efre awufuo mu no. Onyane Yesu efre awufuo mu no. Ne honhom sani honhom ti mu a. Sani ye ne honhom ti ye mu a. Do onyane Yesu efre awufuo mu no. Obi wo ho onyane Yesu. Obama nipadua ewo ne so nkwa. Do onyane Yesu efre awufuo. Obama Yesu nipadua aye dey. Ewo ne nkwa. Ewo na nya nkwa. Enam say. Ne honhom ati ye mu. Ne honhom ti ye mu. Wow. Obi ne nyane Yesu. Obi. It is our papa no. Bible can say ni achiro. It mo adwenya sharp. When him now was not too free boni because Romans 8 no. Yes. Akasam nada achiro. It is your own year. 6 verse 11. 6 Romans verse 11. Kasana me. Romans. Was Sarah na wo wutie me ne. Mo amutie me ne no. Mumu say. Mumu ye ho say. Wo wu amabone. Ye wu amabone. Na mo tiase mo nyam. Nyankopon Kristo Yesu ewo Kristo Yesu na chom ze di enti anuanom e mumma boni enimu nipadua be wu mu hini nipadua na be wu no den so betie na kono twon finsa ho yes twon fi adwama ho yes ja ashawo yes ja slay queen what jai grofo papa no ma wudi o machi a wo slay wo so no jai ja hantan ja pio ja za ja wi ja krono ja amrobe what munya wudi ni paton what munya ni pekum what munya za what MP Faskani ya di papa ma Ghana ko bo ma Ghana wa konta ati asamre ma moni na o ke babu num woni mra wo so edi mu ma boni ni mu be wo hini ni padua ye be wo mu hini so metie no na kono anye sa dia be dani the wages of sin yes esu mu fa mo huna makwa emfa huna makwa emma boni sam mu yakode ye anye sa mu be edu yes but na boni bi na ekun yes boni bi na wawu sa boni ni ma wo nyetri ni they kwa banu afre me yes hallelujah amen ya do so nya sa sewura ya wazi oba mboni aweso pa odi adme odofo mene wo ka Owusore enwasam Owusore ye Ateneefo na Anidaso ni daso ndi so obi sakra na adwe a wonyeme ndaso bi ho de ma no na chokonkwa asem ye oka no asem ni mu do munti ayi Bible ne be ka se mi but you can the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 14 6:14 osem nga say wasina Onyankopon nyane awurade Onyankopon nyane awurade na onam ne tumi so Onyankopon wanyane awurade onam ne tumi so be nyane yenso bi to the vineyard can quotation bi sana na nkrofo bi ho akere wo because can quotation how do you yes wa was Onyankopon nyane wanya awurade Onyankopon nyane awurade na onam ne tumi so e dia dan sia say we the creator no yes anya wo ba no yes we dey kasa ni ama
Onyankopon nyane What Awurade. the back on was tie. When you pay nyane waya. Awurade Awurade. Na onam ne tumi so. No nam ne tumi so. Ebe nyane yem bi. Ebe nyane yen so bi. Bible kaso. Na Bible dia enkasa say. Yeah. To gain the book of John chapter 6:40 Bible. John chapter 6. John 6. Na bobra pa. Verse 40 no. Mesi wo si obi wo bobra ba konkwa wo si obi. Bobra pa mesra. E mo be ngeje wo ntonkwa ntwene. Ti Bible ne. Was na ye ni di osuma me no apede. Was where yes ne kasa no was where ni di osuma me na apede. Yes. Se obiara ohunu oba no. Obi biara ohunu oba no. Na oji no die no. Na oji oba ne die no. Onya dankwa. Obenya dankwa. Na menyane no. Na obenyane no. Ede die chire. Wow. Uda na onya ne. Uda ana unyane. Menyane de die chire no. Awo Bible no bebre. Me say kotu bioma chire wo. Menyane de die chire. O kan John 1 chapter 6 verse number 54. Verse number 54. What's the saying? What's it do? Dimi honam. What's it do? Dimi honam. No me moja. So the pan odankwa. Pass over the krobi nibi. What's any pa kono odankwa? Menyane e de die chire. Menyane de die chire. Edi da so ho. Yes. I get a rules and regulations. Obra ye. Blast sa wadre wat. Maybe wa bobra na duna aye ye. Maybe wa bobra na duna. O samba Luke 14 verse 13 na. Yanwe. Luke 14 verse 13. 14-13. Was now so to puno. Yes, you catch ya show bizi ya o catch re. Osikani no akoto no wato pro ne se woto pro no a frehiafo eya frehiafo mubuafo ye mubuafo adoye mpachine ni frafo ye mpachine ni frafo adoye na wenye nshira na benya nshira efise de ba de sa mpachine mubuafo ne de woni de betua oso woni de betua aka na ateneefo sorry mu ateneefo sorry mu e na obetua oso ka e na betua oso ka wow wow ateneefo sorry mu ateneefo sorry mu yes Ateneefo sorry mu Ateneefo sorry mu dia ene na so bi ho Nyankopon hyenkom bi dia to ho e the book of Ezekiel chapter 37 verses number 1 the Bible Ezekiel what is that for your example kire yen 37 the Bible verse number 1 verse 1 you talk about the asem Bible sing kase me kase Israel in kwafoforo what Awurade asem e ba me so Nyankopon said by deep for Ezekiel chance Ezekiel Awurade Nyankopon de sa to me so me asi nyina antie kwa na Awurade wo e ba mu Awurade wo ba Ezekiel mu what was what koso what eno dim kosi bonhwa kese bi a inompa ayemu ma eno ma bi chi so sia na hwe na doso pa verse number 3 say that eno ka tell me say eno ka tell me say onipa ba inompa ebenya na ana me say Awurade eno say Awurade wona wonim eno ka tell me say she inompa wo nkom na ka tell me say munompa ho akokwa munti Awurade asem Awurade Nyankopon ka tell me sie ni o hwe me ma ho aba behemu na manyankwa na dompe be nyankwa me di intiri be sa hye ni padua me namagumo so me de wedi ahyem ho me de hohom ahyem da me hohom ahyem na manyankwa na mahunu se me ne Awurade ana me senkom no senkom se de Awurade ka ye no me senkom wo senkom na eni bi yeran ebae na hwe owosuo bi nie na nompe ni hiesia hallelujah amen verse 12 verse number 12 yam fefri na no koso ai ano ka tell me say shankom kira mframa shankom ni papa na ka tell mframa say Awurade sie ni ahomie free mframa na ni mu bra home ko ni power dai wakukum no munyankwa verse number 11 ano ka tell me say oni papa inompai omo ye Israel fie hwe ye no mpen ho akokwa ye ni da so ayira wetwa ye krakra eti shankom enti na me kama mansa nyina te ase so ba ye Nyankopon kasam ya to yase shankom bia won ka chama mansa nyina so ba de Nyankopon hwe me na me bebie adamna o bebie de ba no adamna o bebie de ba no adamna na mafa me manya fa apon amen etenda so yes no wo no the book of Revelation chapter 20 verse 5 Revelation 25 verse number 5 20 verse 5 na ewufo nkae no di Bible says ohwim ni hwim Ateneefo ko ewufo nkae no di wenye nkwam yokosi se if sharpen be wie duansa Owusore di kan no enhyira ne kro na me di twa asem ni ti ababa wa papa mami unyam so ndaba bia wo kọ asore ni se me pa chaw if your pastor sentiment change your pastor and be free Obajicho what came na kan jechewa si frofofro tiba
Inshani kronkron. Ni di onya ofa. Any oni pa da sani a utibe ye. Onya ofa wo sorry edi kan no. Na sorry edi kan no. Saafo no so. And wo prenu ni tumi. Prenu nyaden eniom. Owu prenu ni say the wages of sin. Owu ye wa wu baako akwasamando. Yakob brim wasamando a. Owu so de ba ya wasa so de fi owu mbaba sia koda ejam. Ojam na wo kwanye fe no owu dan owu prenu. Wo koda jem everlasting. Daja enye and no kasa enhya no nipa da sania wonya ofa o sorry edi kan no wonya wo sorry adan edi kan no saafo no so and no wo prenu eni tumi ti wo de obegu but on so bi mfi awufuom emese nko dajam ti wo wu peru nyadan enu sutumi frame ya twetwe nkomo freti se ya ti fomfa man to so dia 055 2686 ti fomunya fast 055 955 2686 0507 690000 Fresicia 055 955 2686 yes 05076 90000 yes with me a fresh abri Fresicia mejo so bank agisem so oba de adom metiefo ne awefo mo hwe me nyina nya easy say osofo be tra TV so preach na yebe man nomination say bia oba de adom preaching na me preaching no enkrofo hwe me enkrofo tie me ntimo so mo vote ma me bi ebi nsi da na ebi nsi da there be na nhye asofo so nkran say wo kan nyamesam no kuramu a oman ni hunu yes manfotie nti sabre wo so betimi vote bia minim so bi yes na me di nkwasi asem wo TV ne so baby my year jumba pa free last year na prim sabre oba de adom in some amakano o ko YouTube na be hu topics ego o trans no TV na be hu say in some papa etimi anya me wanwa ne mo mfa nhye oba de nyankopɔ ya wani mo nyam sa mpa sa wo ye adwuma pa wo bi hunu yes hello Apostle shalom Yahweh shalom ajabe ma akopɛ oh Apostle abade ya wo nshira papa ayemre one sama wo dey about topic ne modu pa ya wo nshira amen Apostle na obisa ahotoso sa boni su ani pada sani timi ebetima ma yenya Owusore mu ahotoso ana boni ni awudi Apostle oba fasika wan fantwitwa ni kuna na ni kunu dia twitwa no awudi ekoro no ahohibra we nom Apostle and then the other tom panin fo bi o so me dem asua de akwa kiri otimi kantina panin fo say mo magay enkoso o man no Apostle me chain and no me wira hoi na me swing. That's why they have been blaming for the woes of this country because of their evil deals. And I dare them, God will deal with them. Apostle, ATM Russia, Yahudi, a course who are Gomorrah, Sodom and Gomorrah. The more mine, you between no bad area when ADSC. Apostle, just said Bonnie, Lady Patterson is through Bonnie B. And that they need that I need you, Bonnie, I have been no on. Meraho na Apostle me the best here. Na the American say the boss no bia hu. The releasing nomination no bia to a farmer Apostle. Even show of the year. The watching bia ya so you living ya when ya na wo chefo no defo bia no. Bomodin na fa what feeding. Na yen na yen vote to and find shall ya when any monyam. A Juma from Apostle Quajam, I hear the man, we are see a Ghana, mine, we are see a fanina. You find so bad there when any monyam. Now, a man in Shira in the area by Union also. Apostle by there when Shira, which was a Mensa, by there when Shira Munia, mother bigger. You may back up, but yeah, when you may be yellow in Yahweh on 10 minutes hours, no money strain near the mouse. Then I must say, a tear for near her for you. Bye bye. Amen. Medamasi. In the same quaji some tear for you, I must come be. And a month for any number almost spread the Munti Apostle Quadman 7 years TV and nobody Adam. Yahweh. Ama we are seeing who the mayor. One woman on him when nobody in Shambebre. Simple, we are simple who the mayor said, yeah, make us a man 40.
the pressure me because I ne a stop kunkum bag and in Yama baby with TV so. Yawadum ne be yes and Yaman topic maybe sa tell you when I be one no big the team quajes. Oh yes. Dear Doba, ne face one magana for swim. San Yaman atunton way for my baby boo say. Who team to one was off for me, who team to a out of yes, and next I know about Yadum and then must stop us. That's the reason why I was about Monto. Na ancient cry na edin shabebro. Allo pacho di baby akaza free. Some pacho me kasa free kuma me den dey Isaac. Pacho ba ka sala masu kakra me. Me den dey Isaac me kasa free kuma o papa. Me chi o se krom fo nyina. Me se yankopon hira o pa yankopon hira o djuma mo ye no. But nya so fi bi se ya ka Ghana nke be kuye nimpa. Amen. Me sure na me nya o se. Amen. Quotations no papa adama ya mo kan mu yan to ba de man ya bre ni ato jiro adama ya sra mo pa ya bon pa we do ba de be ya pa especially say ye nyom boys men nyom kase o jira so ba mi na fa ye juma ni che amen sra amen everybody ya wasi hello ba jodi me be agasa free. Bajo di me be ga free. Hello Bajo. Your friend Peter, because a friend Boko opening. Miti wa dauruma. Papa nango ponsa papa ne. Nke tire papa odi mai no kwasam se ensem we bia na ni de peki bet ne nya. Nse da nyi obi obaka no kwese akere ye. Kwasam se papa nango ponshirawo. Nango ponshirawo papa yumana we no papa penny no quasam so what be any papa Bible you could maybe quiet you need you no quasar ya so for back to pay for the end about I'm one young Bible no some and then check what Bible said you come papa amen obadi insha intinya yama nomination no nkwagesa ntotoma TV host of the year. Men am hosting kwagesa me and preaching no asa atwa man kwagesa no program no. TV station ben no mo so far me am betra so a ema san kwagesa ne bai 70 years TV inti miensa no momomodi a yawadom kwagesa muji a ehye obade edi monyam me ma metra se me power o man afre me e the award say ya me ma etiefo no antoaba na me me program ye program and crop for papa crop for tipa body insha bebre etiefo ye pon a ni ahwefo bia mfa no honyim ni ehwe do body ebeye hello pacho ni me bia kasa free ama for better TV ye koka ye dabio kasam na ko hello pacho ni me bia kasa free kasa free takwade mitio da ya me fira o pa o jira on so ba me chata adifo ya me fira o ya me fira para mi ana min na media to afna my sister me me dem after me some pa amen oh I mean sit down I'm going to start my back quotations me na oboba na wa to na because the train good day yeah bomba yeah ready be preacher me church quotation untinu opa ubisa question me say me quotation ma say na no so me trouble na nka wa me den na me aba entinu ye kotu a ntina me kotu pe no no so a repeat ye bomba ye hwe say ya wa ya adom a ene se me ntimi antobele bebre me tamaka jesu yi nti ye bomba di ne nyabre ne bi kan wa ye be hwe say ye betu ya wonti mi wie a na nka obi church na mo de ama TV for na mo de aguso why ye be hwe ne aye adwuma hello pacho di me bi akasa free hello yes sir shalom Yahweh shalom. Double journey.
Oba de na dom me ho yo. Amen. Michi agran kwanta fo nyina agran kwanta live our safo bi o. Na ti program no sanwa ni ile tu ntumi ja wonko ntumi ja wonko juma na no me pa chokra mo bi e wona adwuma mu o se we anopo tie mi Christian wo mu se Ghana for Africa sem no kra no amen wo se ye hu se sa anointing ni nkuto na di na sa na nkore ye no kra no ankasa amen nti dia wo ye no ye tawachi papa papa amen ye se pa ne ye hu se sa abosubadi aba ani boto bu sa eda wazi na wazi ala na meseno anko so nda so ani ai anything for the kasa so the person who program na so a and da so dia ni CDC bi o wa na se kwanda le ba facility don't see this wadawroma entino ope preaching we bia offer TV phone na so mo ya metimi atwe na ko YouTube na subscribe wa me mfa bia nto so a esi kwanza wontwe enti wo subscribe apostle kwajima na YouTube na watwe topic go is more than ekoba 400 topics topic bia ope bia unsabeka series here me pese obi mo boa me ma me bi na me chiche asa enti wo a betimi aboa no ye ya na ye achiche ya asempa no nko na ntre mesira wadawroma mpo ye dia so nbe ba hono ye ba o wie within we na ma ba ekuse du o ma beto asase ni ahwe ya ma ntokura kromo yin tiem preaching ko be ma ba bi ma TV station bi anu abet nya ne sa enso omo dia ma me transfer be chi obi a ma ye we preaching champion na mete so hello Pachodi me be aga free. Hello. Yes sir. Papa, ready me ma wa gbe me yuzo. Now what is it? Oba de na dumo. Ida onyankopɔ ase. Amen. Ubie wa sorry. Na me nke won kanta. Amen. Na nsiya na e bo. Afi mi frefri mi nyan mi se. Be omuntie ha. Amen. In fact, America krenia mini wuti on komutie mu mi hwe won. Ye kwanhwini ye zi. Amen. Yeso free and now quiz on Cosra in Memua, and who say a Miami from so name Blato. Because what someone with the mammy said, Minimum, he said, minimum money case here. They say, yet, some a goodbye. Oh, Nancy, a tickle. Well, another papa and them Siammy took 1 minute cafe. amen. In fact, we are in count. But the means so pan say, who couldn't go to the anymore. There must one pay be man. Now, and no man. Namin ye say, Shaman caught Swahi Memo. Yamidusam. Because in someone, and someone with your mind, so me want agreement, ma, me name, nominate man, nanny putu. See, I near to that volume my tune to be anti. Oh, Yamin count, Yamin sees the Yasini na the minimum say one salmon. The whole pesra in ye pan. Asemwa one copia. Let us say a one castle. Indeed, the American say 2 million yame. A day at Dom one fat and mohu to the Fadon Ghana for you. She be a young quadia. If you take a party, the Enquisition, the Pedia way and the clear. Then we share whom may pa. And me a cry now, whom may pan, but the Vinyan and walk quite my station. That was Yamin Count. on shroud so no one you akuma so ade ma what can sem bi na sam ne me de pa say nipadua we die onu obeji wa mo aka o beji wo atamade so aso a yeti nipadua ni mu o to can the book of 2 Corinthians 5:1 what bible
2 Corinthians chapter 5. Bible says ngasa. Me patch verse number 1. Bible says Yet oba de gasem. was it yo? Was it? Bible ngasa. Honhom fam ni pedua. Honhom fam ni pedua. Na yenim say. Me okwagma me nim pefe say. So onye dwiri ya asase so to madan. Ye kase obi ewu a ye dwiri ni ntomadan woni pedua no ye Nyankopɔn so da. Ye dwiri ntoma ye budan na tu agu ni pedua. Benye fie firo Nyankopɔn. Uni pedua no okra no oti ni pedua ni be pie firi dan mu. Ntomadan we mu. Ubenye fie dan. Firi Nyankopɔn. Firi wo Nyankopɔn. Edan ya. Yamfa ensa nye dan ansi. Hoda osoro. Adam de ne yenwene ye no afirim. Yes. Wafiri anum. Dukudem. Tikasa mikasa yidwene wo ye wo kan the book of Ecclesiastes. Chapter 6 verse 7 tie Bible. Chapter 6 verse 7. Tie Bible. Also onipa bra wo wiase nyina no. Obrema na no. Na de ne krapɛ no. Emam. Okra no watiti o. Yes. Okra ne bihwe dan kwa o. Papa. Ana ni padua no so pakpele. Yes. Banku. Yes. Konkonte. Yes. Friends say emasam. Yes. Apetition. Yes. Yankopro. Yankoji ani. Yes. Then the padua no so pa dan kwa pa Nyankopasam. Fasting prayers. Yes. Papa ye. Tenya brabo. Yes. And ti wan fan fidi no a. O ha hai. Pa. Opedan kwa no. Yes. Hello, Pacho, baby, I got free. Pastor, Pacho, shalom. Yahweh, shalom. The Pacho, the Katisi, Ejo Kutuku. Iti wadaruma. Pastor, I never inquired that the many Papa. Amen. About the air with Shiro. Ojira. Yeah, with the down, I've been now the curtains and Pana, with the back up from Yahweh, unfi azum kwazumu. Amen. Onu sha ufefu ina, onu sha obushafo ina. Na bring na omo nkwa kodem. Na fa nkwaje sa onu bibra yamu so a yenti bi wa asarmu na fa bibra ye. Ya da wase, ya wo shira opa. Ojira unzu mami. Ojira unzu mami. Onyo akuma so de ma. Hello ba jodi me be akasa free. Menti unka ye wadaruma. Hello? Hello? Yes. Bachola TV set no wadaruma. Apostle Pastor Shalom. Yahweh, shalom. Anyway, so about the Lohia one shop, I was saying. May you suban kwaje samso. Onshira unso. Pastor, because I feel that my favorite lad. Meet you. He said, Boss, yeah, Elohim, after 5 years. I just want that Rasta man. About the mother Elohim, I was so bad, what is that we could have me? Yes, Bonin Kwan, and you. Oh. It's me papa Sunday open fight. Yes, me consa no be able trash ya. Yeah, Apostle what some kuna pa. Obadi ya was. Me da obadi ya was. Obadi ya was winchira ukuru so. Enya me na watie creator no na creator no. Eno ne wapam. Onu ne nsam hye na mani pa edifo. Onfa be ndom. Amen. Amen. Onshira mo so ma me why. Onshira ukuru so ma me. Obi etie me no a niku asesa no. Obi so adum TV no. Henu anum TV no. Okodum no. Odum no. Aso obi ma na yiri ntie me. Obi no ma ono an yiri so onhwe me. Na yiri hwe me a. Ono ase me na mka ase hwe papa we. But me hwe ni biom. Adan ya na yiri asesa wani ema biom. Na party bi de wo mpe. Ose na yiri no. Oshe short skater enne ni je ho ana oba so ati ase se ontimi mpie nje short skating kwa bontere papa tie me ne de wona oyiri di no hwe me pese me kotu baba na baba begu awo oyiri oni ni wodam a wo ma wo se mo self contain na mo ma wo ba bi o da o pa yema ne nche dross wati no ne nam wani so oyiri pia kwa bonten a enya no opia ma wo debi opia ko nipam it is obala te chwo konkona so be kata ne ho asia papa get the how when you talk oh and they say baby do you even pay short skirt papa me bese me kotu babu ama babu ne ba ye be ubete no anya na wo mpe etu dia me bese me ka jo say mami a ukuru ya osa no ka
just a fit there corner. One in come with them, I won't share draws. Party. None of them is no feeling quite pen one ye. Them catch to Pia Bontini dia. What Pia Dom as I watch us, oh, yeah, what that wife. Abba. Yen no cross ya katesi ya wakata ni wasie and na katesi na katapie me se ka be man ka ukwa na be ka cha onye so mfa no hunsie ma na ka wonkwa ne wo hwe ho wo so won ro ho mu abontene ti mo hwe me sakra wadwene me ma kuteji bia alon pa chodi bia ka safri mentu ngai wadaruma hello Church, more shame. One she mini skirt ma. Those the mini skirt ba no wo. But so come yere. And now we shall boss short down fan kwaduma nkeka wo share tin shim. Yeah. Hello. Hello Patroni be aka safri. E fe me pani me sa me ka safri a cha ma je kudu. Mi tie wada uruma. O ja obade nchira wo pa wai. O nchira so ma. Obade yo kase fa me si menti wa mentumi nda wo. Me ne me ne me ma de bia 24/7 yet TV wo. Amen. Tina nkwaje sam. Kase kura. Oma esa nomination oma ya de. De ha me wo man kase ne sia. E oma mu eyi judge fu anka ye to bank ompo na nko Supreme Court go de na sampeni fu na support sage. Ori baba e besa be ka wasem yi munya bote. Sasa mun ka pa ensem penifo no mu twa o man na koniti. Bize wasipa ni ntama wo de pray no obade e wo nhira no nya wo kase. Amen. I am contributing kaka na mfam bo wetuman why. Obade njam bebre. Obade njira bebre. Onye wakoma so ade ma. Na edi sam pan yedi o machi a. Besa no akwa anu akoye ya. Minim de omudi trumu ne ye nim sa again de ompeso omudi ye owiase aye ntimi nsebere ya no ntimi nsi ade wa no kwan hello pacho di be aka safi Nti wonka yi tina de bia me kam se Ghana nka ba ya nto wo simple ye just kan ma no bia mfa nie nkokrom nkodi bia mfa nie nkobọ bele wudi usika na esa no akwatresi ye no atusafo wo so wo me fa nko e bia sam gredi ya sam gredi aye ntimi nya de ba ku ntimi nya bibi ntimi nsi nyema no kwan ze gefo ne uru ya si nti edi ma ye wu teachings ama ngrofo soro me so Kamanu ntumo me matre be careful. E catch you plane. You do continue. Unimo a. Ko be yema famu de na makọ. Hello Pacho di be aka safi. Hello, Mintunka ye. Hello. Yes. Apostle Bimao Atungie. Anka uzo. Udia opening Thomas here. Oh, Banyi Thomas kuma so ba de nchira. You wa de nchira so. If I saw Pastor Kedi Pastor Venza omo ye. And then so wa ma asem na to ho. Amen. The ka say enkwaje o pe nkwaje na wo free. Sabbatarian line mu a enkwaje wo be ye wo de. Wo mu say Owusore sorry and the second coming of Jesus Christ, a Sabbatarian and a bone with the rule. And you say something nationally, Papa, or 3 years to see a true fee. Amen. Opening, the dance, yes, see a true fee. Shanyama ACCA apostle, Yana Ahumete. Who said Yama ACCA? Express, ya base, not the Christo, a wolf was or their first person come for 15. The Christo won't for sorry. So me not sorry. And I said, oh, did you sorry? I had the idea to baby, and ye Jane and Kupo to Bampana, then you have city said, yes. James after 210 canon. At this year, that way I made royal. It is free, sir, and this bread in Yama Bonnie, I can once a minute, and then any part to walk on it. Apostle, yes, and Kawad, I hear the way, or being Kato, you go to Mount, and I can go to a mount. Then, so instance, say, any papa
saa nkwagyesɛm wɔ yɛ ɛde ɛkɔ heaven no ɛnkɛnsɛ sɛ apɔtɔ wokɔ na wobɛbie wano aka sɛ obi wɔ tuma dabi wei kura sɛ a womde award ne brɛ me straight wobɛhu sɛ bɛduru baabi kora ne yɛayɛ ne biribia hɔ na menim sɛ yɛdeɛ yɛ aha ne ɛfiri yɛwɔ bea bi a ɔbɔ adeɛ ate sɛ ama yɛwɔ ne yɛni daa soɔ san sɛ mesaia no koraa baayɛ no ɔse ne ɔni baabi da enti apɔtɔ deɛ meka sɛ yɛ nyinaa yɛho nkura sɛ deɛ me nua sdani ne kaeɛ no yɛdeɛ yɛbɛtie wo daa amen yɛdɛ ɔbɔ adeɛ ase because wɔn na ɛkasa wɔ tv so ne wei no anoɔdenfo bebree wɔ hɔ but monhunu me na monhunu sɛ na apɔsɔ ko agyeman nsɛm na wɔka no yɛ tiefoɔ ne awɛfoɔ ɛwɛ me wodi anka ya ɔdo da eti wei sɛ ka mo de brɛ me straight point ano miniska kyesi mo tɔn de a mintimi ntɔ takyɛ plane na tisa mo na mo yɛ bibi a mo nya ne yie na nya mo nhyɛ nyankopɔ adi anu mo nyam sɛpo but ɛyɛ mmerɛ da hɔ nti no ɔmo nto yɛayɛ sɛ nkwagyesɛm anya magye hello bacho di me bɛka sɛ firi Pastor Sefri. Nitio. Ya wadadi. Nyami samba. Ojina unsu mami. Na eda wase papa. Yo ahwe programs bebre na mini aba ko fie de twum. Ana wase ya wadadi ya DSTV. Amen. Ana mminya. Ana se ne sa se we di ko dan. E de fatia na menya ni. Wow. Na ma ire memba. De bia se ti ho ani. Na ene di siri ne ho from some. E ba na ni o kama kore no mfono. Ne ho ani. Hwe ba fa so afro de ni president ma ya kwa kugu. Na ye no enkwaje ne ye ade bi ko pon ya du ya se de ye di fam fam a enye yi. O akra wo no e se de de ma. Se amfa ho wa no kure wi binka. Ele Bible sa de ma chede nbugu ahoro no. Na ade nyankopon kwaje sai de atọ kwa. To koso na kana kre. Nyankopon bi di bachi. Le ye sha sai amadu ma ho ne bitmenya baabi. Na kwetuma bete afore ya maye. Ofuna de ye wo mo memenda afafo. Ba nkwaje sem no kre bi wo ho a wo ka ya hwehwe Bible na hu se eye no kre. Ebe de hu no kre je se follow de bia ni sua Bible no. Ya tokoso. Nyambisha na award na de me de na me ne nyi ho se ya award de nyuma payi. Ka to ani afro se ujuma pa. Ba se dia chi na sa ya chi rosoro. Afini nko chichi ska. Kama kwa kuchi ya kwa kwa sende. Di se ni pe hunu dia ba yo. Ni o ba dia so akasa. No wedi. Eno dia no. Na mfa nam bi ni pa bi ya mo pepa. Ani ska omunhu bi ya mo de mo de ye jo mesande ya ede. Amamo we ne. Amen. Eti ebe kan se Nyankopon Israel. Amen. Ujuma pa wedi. Nomination ni kura no. Ba no kura no. Be nya eno kire se ma yi bibi wo Ghana. Ebi nsi da so for e de ne fra sa ade we program na mbe ye wo TV na me to di nkwagisem ena obo ade na de nkwagisem no so ma amen ba ipede mi na fomo yale kana ba fomo yale sala ni ho la ngakewi nkai ba yo se ko se mo mu chemu ko igere so omo ni tu mu ko be se mo ndo ba se mo ya tu mo se be mo bi ede mo ndo mo ya sano ko mo ji se manto wanya mu so ko be se fa mano ndi ba fo so onyi tu e tu mo sa e bi ga dia se besi ya mi ma dia na je e o ba na se ya mi sa no pi sore ojira unsu mami ya mi ga ojira unsu onye wa kuma so ade mami Hebrews chapter 11 verse 13 to 16 when it does so no emani nyekwa enkodi ntutu mampa American kwaji wani so onya mesuma woso no search nkwaji no senya eye 1 John 4:1 ka no ose mu adofo mu nya ho mu ni na mu nkoso nwe ti search hu de ya no atrem enko search mi kore so for wa ben ikope so for bi nsuo bi anom da bi wo search no e wiase na wo pre everlasting no our the word of God no the Bible Hebrews 11 God but verse 13 verse 13 to 16 was gidie so
ɛna yɛn na wu ɛna yɛn nananom Peter nom no wɔn nyina nam wɔn di wu yo nanso ɔmo nsanka mo hyɛ ɔmo nsanka still ɔmo wɔ paradise na emu mo hu na kyikyiri nanso ɔmo wu kuro no wɔ kyikyiri agidi yɛ na tu agye dia yɛ kuro no tu aka sɛ yɛ ahɔhɔ ne asase wɔ so yɛ ahɔhɔ ne amanfrafoɔ ɛwɔ asase so ɛdansa bu ebefiri ha na wɔn a wɔka saa na no wɔn a ɛka saa no wɔde kyerɛ sɛ ɔmo de di adansa akyɛ wi asɛ ɔmo hwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ ɔmo dia na sɛ wɔn ne deɛ ofiri mo ban na sɛ wɔn ne deɛ ofiri mo ban ya anka ɔmo ada so wɔn adagye sɛ ɔbɛsa kɔ back na afei wɔhwɛ kuro a ɔmo hwɛ kuro bi a ɛyɛ kyene so ɛyɛ kyene Ghana ɛne ɔsoro deɛ ɛyɛ kyene Australia yes ɛyɛ kyene Jamaica yes ɛyɛ kyene US yes ɛyɛ kyene Germany yes ɔmo hwɛ kuro kyɛ wi ase bia wɔn sɛ wɔ glass nkoa no yɛ pɛ kuro a yɛ kyɛ glass nkoa yɛti wɔn ho ayɛ Nyankopɔn ɔmo nguru Nyankopɔn sɛ dan ɔmo ho ayɛ Nyankopɔn ni ɔmo ho ayɛ Nyankopɔn ni wo so mɛfrɛ no Nyankopɔn so mɛhwɛ Nyankopɔn kyiri kwan ɛfiri sɛ dan wɔasiesie kuro bi ama wɔn Nyankopɔn siesie kuro bi ama yɛn yes yɛne da so o bɔne 14 kan the same way na 13 14 verse 14 kɔ ɛyɛ Hebrew so no kɔ so yɛni kuro ɛtena wɔ daa yɛni kuro ɛtena wɔ daa o na mmom deɛ bɛne Ghana bɛsɛe yes Holland bɛsɛe ɛbɛsɛe Spain bɛsɛe ɛbɛsɛe Italy bɛsɛe ɛbɛsɛe US bɛsɛe ɛbɛsɛe Australia bɛsɛe France bɛsɛe Canada bɛsɛe Ghana bɛsɛe Togo bɛsɛe ɛbɛsɛe Côte d'Ivoire bɛsɛe ɛbɛsɛe deɛ baabo yɛni kuro ɛtena wɔ daa yɛni asase so kuro bie no ɛtena wɔ daa na mmom deɛ bɛbɛne kyiri kwan deɛ bɛbɛne kyiri kwan ɛne yɛ deɛ ɛne yɛ hwehwɛ sɛ yɛde yɛn nkwa bɛkɔkɔ tena hɔ yes na mo ntena no mo fa mo to mo adwe hello patro di me bia kasa free ya fa mi nipa ni yankɔ amanɔne oh ko say hello me josu ban kwa gisam so hello hello Mentun kaye wadama anu lower TV set ne kakra before and so now we are watching so bet here for TV this one. Hello. Yes sir. Yes please. Mami kasa. Pastor Okwajiman. Mami. And you made them the sumanyan. The baby me kundia. Yeah, show the baby and the cry to you are just you buy a month, you better 10 something. Wow. Yes, so I cry one pretty craving topic in a cry, auntie. Owusore Ateneneefo Anidaso. That's it. Amen. That's it. But the mommy couldn't come on Casa. So I saw the baby pair on Casa, but over. Amen. Amen. Oba de nshiramo. Pastor Luciano, we are doctor. Amen. We are doctor. Amen. Because they will see preach of my quotations. Like you said, quotations will be beautiful. Amen. The baby will be let's just them about already. Amen. Nobody is now. Because it's here, no, say so deep, you credit to baby Adam wife or no. Wow. So who says this time? Yeah, come on. But on the mission, what is? Which house, mommy? Okay. Which house, mommy? But just say, I am the one say, you couldn't want to you. Wow. Oh, say, so for pretty, obey Jeffrey, or I would the end carry now, yes, but just a young one, just a minute to me, jam and the grosso. Amen. Yankupon, papa. Amen. The class are answering so what they mean. I'm quite maybe I know you and you could say from. Wow. My friend, my friend from my friend, because this was such a who so. Yes, I mean, I could be a diamond. Amen. Yamin tea or bad day, I went tea. Amen. Meaning, sir, young and I have back. Wow, sorry, you're quite sorry to be the Abba. Amen. Obadi Islam. You won't be down. Yankupon. Amen. What do me and the packet set a soul? Amen. You see, I may say, Amen. Which was mammy? Or you must want your Makuma Swadi, Mamu. I was so afraid as if one. One may be preacher as if one. When you go pop picking as if for Satan, so picking a day. The teaches. Yahweh friend and Mass Abri. The would 20,000 and a toast of pet. No, sir. Unquadia bread. Sakio. And ne. Nkwaji day about fee. Samina refio Yahweh Shinemamu. Amen. Bibia wa nkwaji sembiara no. Nkwaji samaji jiwo wiase fa na nyina. Sa nji jiwo wiase fa na nyina anka. Nomination yensa nka. Enti anu de di adanse. Mewinio. Ashesha ajeji wo wiase nyina. Aji baabia. Ota me kura kwa kuma to yam. Na ye din aji baabia. Entame
Ebi. What is what me preach your quotation be a mabumfu. Na menno me di trini any bone ho asam na kasa. Ntia bia kasa twie no kotwi bone no. Entwi uni padua ne mwatwi bone nti mesro bebre. Obufu abuafu asam no. Enyam nam tro Bible menye printing press. Na no so ba so fu be from ni ko gidigidi quotation quotation we yesa na we say djuma no yesa na na nkwa nam so fu me pa chaw. Quotation mi quote Bible mi quote film o. Man quote mfimfante do kurum mesrawo. Dabi. Yam find it kwa haba. Hello Pacho di baby akasa free. Me dende Peter me kasa free baby ani. Iti wa daruma. Yo. Baby ani e ba o den bi acha 2 weeks time na. Yo me dende Peter me kasa free baby ani. Iti wa daruma. Yo apostle nyame nshirawo. O nshirawo nso. No. No nyame anim ne wonsam no kra dia wo kan se da ben na Ghana for ye bi so betie. Me ti aso mo ya na mani ache. Au. Papa we dia me se man sia na anka bo bi ache mawe. Au. Me tat no papa me ne me yere kra bona ba so. Amen. Me yere ko me da kokko na so ti papa na obona ba so yi pa na se de o ye no mane tie ni pa Bible say itase tie Onyankopon sene say bi tie di pa nti nya de nipa be kana na yeti apostle ye die Nyankopon aka nti na ye so ye nyankwaje se na fi se ya ira te forest mu anka ya tobutu afi na nyame ada ma ye tie kura bi ase nti apostle eni che o preaching mo papa ba bi eni che tie papa nti ababi ne de mo be ba me se me no akasa mre bi atwam se metu mo na mo uguso a na mo ya wani na no na me ache dom no gu opa dom na afre ababie ne de ya mfani agokra nyame nhyira apostle nyame wonka ho na wonton kwan na wo ma ahoden po ahoden so na otimi ka sempa na abrusi so na yenso yetie amen obade nhyira nhyira bebre babia wo bia pesa safu mi ba wasa so kra ebeko efri asie wasa so a ene efri asie okro bia asabe asaso ene yato asase esi aso dan kese emene yaka josi edi nipa du ne frase nipa num ne frase awanya wo nyindi ukohu dom egu ho no a nyindi da ha tuana mo no na boade adom ya we tu sekode no na asem ne ma ne ma ti ba bia duru wo ne duru so a unim da bewuo waso de mu ntam na de apre wo nkwa akotwen usori ne ba otimi akopre da nkwa eni awie everlasting tin ye bre no na nka wiase de dia e de tia bi obi ti ase ne o chen ne wawuo odakolebu onwi enso chen obi awawu ana ya pe obi tini nchen no so ase na adaje no tenye se adaje ni nipa ase ne yemfuzo obi tini nchen a wo twen se nipa no tini nchen ada se obewu ana se obeba nkom ontimi nya no hwe enda so na sa ajinsa chen ni homo sekra na dwuna ontimi ebotre ni abrabo ko dia wa yegu honmo no egu na account mu opese bi to na wa nwodi otimi koba no bo bra yi na dankwa aye wodia hello ya fala so ani yankwa manoni na manoni fo ho prem dodo mo prem ai last one hello pacho we did baby akase for me nti ye wadaruma samani chuchiri ya yankwa manani yanko manani yanko yenu no manani ya Beni o Eva you Eva you obo ade nhirawo amen oh God nkwaje sem a emu ohwam se di be Bible ne kasa egusu kasa chia pastor cheni pastor mense nyina papa amen ensema wo kan de me ho adwum da bia ntina me se okonie asempani nie papa unnyame bie wani abie wadwuma wie bremu ansempa de ma wo man eye deep ane ono pede san akọ heaven nti omo maka nyina e wo paradise osofo mu a enim wei eti angel the kingdom fm etu futuro gu dipani obade ehu kira boso mo anunti ma flow line bia me fra me nyawo me pese me bebo asu ba mesro so be ma pastor chi de ne number to dwa mani na se pastor mensa de ne number ba to dwa na se bibi kire ya adwen yetumi afra me pese me na me yere ya bebo asu nti ma ye bra ye ntumi mra ye mra me bo asu
Hi, Bomodi, the first thing is we are saying. I started a bravo for no. Was am so trying so me yet, as I say. Young friends, you man war for fra. When them quaji, and so me person me beb was. Nama brabo in a training. The mituminante assembly. Now, you be here once many as ye. School time, you be a sort of woman I did in Monsaka, baby. Be a can want some beer. Now, castle beba. But apostle, dear my coin. Yamma bosu. Amen. Chay mreshe, mrenia brame bosu. Amen. Fre, Yapuan wa fra, body aduma. Ni abedi kama, mama so fuaba. Abeshe baby on okano. Nobody aduma ya started. Aye, we baby you say do. Yeah, train. What you are doing, so name from Kakre, started be from next way, I started. And I'm the Mikused way to open. The man first started a year off. We are dear to any mobile adma. This is a program you are maybe one quiet crime, ma, will be a whisper program. Baby, Bambo near win, Yamo be a uno. Body adma, Yapon, my friend, you will be. Hello, Apostle. Good evening. Good evening. Actually, I'm meeting the units. Me fresh free. Achimota. It's you. Apostle, Yami Shira Upan. Yami Shira, we be a nine. 1 million. Nukure. Yami Shira. Yami Shira wouldn't working come for you now. Amen. Also, but your Masemba family, Bisa. But your minimum level. Why am engagement? Bonye mi wedding. I'm person bisa say Mami, mo man sorry fonwa. And this idea we beto obe ma kisika kwa yo ho ade. O friend engagement. And I hear where the actually kwan biom. E dey man ambaza mo kire no. Why na se mo nya sa? Why you want dey wi masa mo mpembe na mo ntra. Na mo pes kan fa mo bra. E dey wedding. O twen wedding. San sorry na mo di san chechire fam obi atisika kwaye ni yin wade mabusuafo gini sika wi a wo so me wade hifa na si enya wade o hin wo ko ka ken na ifushia babu na da ken na ifushia na won mu no area inge we mu na macheche mu o aware na mo ye na no mo de to opono wate mo nya dia mo che de kra o ken the book of the verse Exodus the Bible 22 verse 16. That's so for being me cool away for so and apostle quite my what is 70 way in there and now and so about when your ban what we are and so the bank go for for some through on your Bible say also for your ban what my woman catch your plane. We want me catch you. So for my Jawari Abomono, your ban what your mobile papa mammy. Jan one grand one your papa na so the munchum through. Now I saw the Jenny Bago Jenny Park, not so far in session also. Okay, Hebrew Bible now, Hebrew Bible can be forward, dear one. You have to be chupa. Chupa means canopy. Canopy nikita 4 legs. 4 legs. How 1 2 year, 1 2 na 1 year. Obani papa ni mama side. Yes. 1 2 we see be man papa ni mama side. Etu kwa papa ni mama wom ni mama obani papa ni krofo wom. Omo ti one side no ma trase. Mo trase asoro no ye den. De kata so ni asoro. Yes. Nyagopa hunu sampa abusuan fanu no atrase age oba we tiri nsa age o matum sa warefo eti oba ade sinani aide ehunu mu why dancing simple why na ka jam say o ya no wi na unwie yi mama wade aye denden this aden that's all train wedding babu ben ka engagement babu ni area bia bu Exodus 22 what's the verse 16. What's the say? So big God baba wa bi. Awon na wade ye. No nyi na wade ye. No ne da. No ni oba ne kwada. Omani tina de. Wa gbadwama yo eti Bible say ntempa na de ma ye nti ye dan. Mani tina de. Community na de. No wane no. Na ko ware no. Na se ne jam prince. Na se ne jase papa ni so on prince oba. Odi ne baba wa. Odi ne baba wa. On carry sika ma. Say de ni ti kokwa yo oba no wade na otwo kunku. Wa kan chose kokwa ye sa nyama na mo ye. Awade ba mi kasem ye che mo ti na mo bre wa wade mu no. Ma wade asofo mama nkasa mo bre. Omo de babu ya mam ho kire mo eni babu ba biam ya me ka se mi a che ya emergency alarm emergency alarm no fire service will be ambulance will be emergency alarm emienu bakuni who say ambulance a friend saying fire service for the ni twam people then you say jai den ja to baby Enema mienu na besi. Yes. Either say obedu ona jana hifie na wie. Yeah. And also obedu ona nhwie nu akodum no. Wanya dan fa. Yes. Very good. Uba say ambulance
And you should dance, yes, others will be yale. And you didn't go 37 Kolebu. Others will be Kolebu. And I say, Obenyanqua. Yes. Obisu Kowalia. Onusu didn't even track him. And almost the pay. And you either say, Awariano, 6 months time, a begu. And as on Metra, someone can then, yes. Dinner much late. Dinner much late. Only Sikano Biakoba Bisia, yes, I am a woman. Maybe you know Bani and word and pain. No, tongue you are. What can it be? Your word and pain, but it is so dear because I told you I am from Zoo. But you're sapping when young son woman come up one of the store. Yes. Ate. See, I am engagement in a wedding. That's why I'm the went to me. I saw the cool catch us off when he say, Oba, ya no one dear with Johnny who are my Papa and Tim no more John be we are my so for class, you bet me at and Ashina Swabompire. And if a muntiaye, who bet me a worry. Bemman and Papa, Bemman and Papa bet me a bompire. I want the Bible, young quote the book of Genesis. Ne Papa bet me a bompire. And when you go poy and say, oh, one more no, Papa will grudge. Yes. It is I need to be free a genuine pass idea. They just say, Papa, if you nakumum at your warrianasi. And no bit in the young cocoa will be. One and about say, me papa near Kuma. Me papa near. And I don't for another papa near Kuma. Yes, you say the word chopper, I about Punasam no can. And you been a sea when you canopy. We are two Dianankasano, a kiosk night in this one. Ni grande, Casanamenco, Yanko Genesis 24. Yes, oh, you Rebecca Kawari. You ready, see. Genesis 24. Abba. The patch of verse number 56. Koso. Okachira one say. Ozo okachira one say. Mon run mami. Mon yedai. Mon run mami. Koso. If they say. If it's a day. Ebrade ama me kwan ayi. Koso e. Na mi nya na kwan. Verse number 57. Koso. And was say. My yemfra ababo ani imusa na. Me yemfra ababo ani misano. 58. 58. Wo frɛ Rebecca. O frɛ Rebecca. Ekachira say. Ekachira say. Wo no obele me bekwa. Wo no obele ma no yaje nsa yaje ni tirade. Oni be ma no bekwa na. And was meko. And was meko. Na wo ja won man was it no ja won won you Rebecca and the bagigefo and the bagigefo and Abraham akwa and Abraham akwa and ni pa kan no kwan verse 60 no what shira Rebecca na papa ne training say shira Rebecca ka kire ne say yenu ba dan empem du abodo empem abusuan nya na sorry no say dan empem du omunyina lay hand e bompaye na soja ya ma wade na ye mienu sese okoye ofren wa koye fie de just engagement ofren papa na nyakopɔ de ma no papa nyakopɔ de no ofren fie de jaka sori de ya sori so wo na wade odofo me se wo ware a de fie de no mo ye na ma chachi ni nyina ntena mo nyina mo mpu nko fie simple na mo nkoye no once mo wiye bibia babu be bi no actual engagement nya tro we wo debi mate sa de mo sorry jaba na me ye dating yesterday from dating to engagement from engagement to wedding from wedding to owuo asa adan hello bajo di me bi agasa free sa nyo owuo na mo kwabro mo hello papa ya feel papa amen ini say ya atunti won amen hey papa Elizabeth Dameni papa me dia ma feel sini wo bia ai me preaching no na ene de me tie wo life na me hu se nyame adom bibia ye fine nada maba manu mi si wo me se mi nwale onti man sori kra nkodware preaching na mama yale ama ma boto ama yesuro ni ehu abomi papa setem bia yetimiti asem ni sei pa enka menya sure say nyame ma ebeyura ewiase yenyina ye nyame ma o yenyina ye nyame ma yenyina yawe wa moye say yemra meyura ana yemra ma bonsam ye ba wodi ma ye kwasi adesa nensu enchechie ni bia etifra sorry dem ene ya sofufuo ni bi honti
and I'm a Yawimano, Ebiira. And said, there be a tea, some say, pa, dear, papa, Yenina, Yene, Johnny Boom. I want in Sunny Fanny Sock could die any year. Papa, no in shroud. No in shroud, pa, no Kuma Swadina, Fama, Abre piano. Papa, a church, and would you dear or your woman to say? Ya yebeti ni yebeti papa. Me de mi hu ni amen kama yedi na meti ho. Yedi mi ampa me te preaching. Me se me fa me sakura nka me phone. Me fa me phone po na obi every ba na message bi ba so pa ma hwe. Na me focus so na me TV so papa na me shiro. Me shiro so mami. Germany for about the adam your third branch so ba Hamburg be by 2 weeks time ye dey e ho no so betu ya. Na one Hamburg so enya baby almost be shia asom about the yawe. Live yourself na tu nam you yourself and nyina yawe we ne ma ti to anamo we yawe. Wake up in the morning, man, what is your aim? Give thanks and praise to the holy name. Wake up in the morning, man, what is your aim? Give thanks and praise to the holy name. They said, no, here, low him, ya, what was I 5 years? Who the Bible tries, you can put me down. None. What choice we had the Kankalin line on the top of Ghana? Holy man, will I King Apostle Hoko Adman, Mr. Ja Rastafari himself, Kumabe, Kalamawe, Baba Janayi, Ai Sata, the eye of an Ethiopia, Kumabe, Kalamawe, Atena, Ai Mana, Pio, Aya. Shalom, Apostle. Yahweh, shalom. In shape, you know him, you have my apostle Quadman, and working camp for Pastor Mensa. And what is from Monkey Quandem? What the after Papa. And then the Kenyan yen spirit. Amen. And the Kenyan yen sumo. Amen. Oh, Apostle. Say you whom I am home, bloody yen who. Then there's young whom I any Jim and Mabusafo. Amen. Marina member. Amen. In a yenia, the enemy so near the show. Amen. Apostle, whom you win show. Amen. Or play me your bingy man, Apostle. Once you make Yanuquari. And then Lohimia would do Copuino. And yet true. And Quasem. Tenting a mibla to trust him we eat it. Me yes, your dog that's solid. Sunday to trust him, or DA, and no the womb. Oh, you know, I think that according to quotations, into all camera, don't go. Oh, you know, the me show me who ye me a marcano. Let me whom a ye, not 2 months and oh, and then me show me who ye, the me combi. For me, blanny ye. I'm a mua, but too much sorry. Yeah. Apostle the who, who papa ma, who are where we call 1 year in Sacrano. Welcome, na don't go nas you. Apostle, Mudu, and then a new to the main Cassan. And the Casa much level, I don't know about this. So do be the family of Big Melo, who are in the don't to monk and the Mama whom was and Yala. On a Zeni, I saw my Jenny Dean. Baba. About the winch out. Hey! And one about him more. And that's all. 5:24. John, and that's all. Cambium 5. Verses number 24. Maunya and Kai by 5 minutes. Go. You talk about yourself. What's the main saying? What's it here, you? John 5. Huh? Verse number 24. Of our yentem. Owusore the any atemu. Owusore the any atemu. The Quran the Quran come man saying that's what to say. The otimasam. The otiwa dear na some fan daba museum. No je the osuma ni no. Yes, or dear some no suma ye bia come here me dey ma we. So the pano wa dan. So the pano wa dan through the word of God. No yes wo je die keke. Wo je die ababra bakon because Bible ma warn you the book of Matthew chapter 7:21. E fast sha. Na yen ko fast. What you do see me say urade. And because
What ya son within some four them one man, patch on when him no, when he now, when it's when town, why you need abaton quatching? Yes, Jababo, was it the Timasam? Not do a Tiasam, no, did your summa, no, did your summa AD, so the Pano down quite the old Tiasam, and you'll be our Jedicaka, the P. Mumfit, yes. Did you not do so? Bonnie read the Bible. Amatem was it sending back on the matter because of the kitten, the word of God, not the word of God the other day. I had Juma. Sending back on the Juma for the womb, what Juma for the womb, what giant saw what Juma for womb, yes, what giant chrono Juma for womb, yes, what giant Juma for womb, yes, that's what Juma for womb, yes, and you are brought one cast, examine yourself. Let me say, what Juma for womb. So for quotation, when you believe Jesus Christ finish, can I not finish? What is your the more drink was as what yes, when we what your Jamamu, what finish the other one, Bonina Kawash, yes, what Bonim, the waiting for son is there, Bonica can no Bonina Tumuna found womb, what person conclude about Nipadiana walk conclude Timabo, what's on my table, what is any Bakuna Matam, what from womb, the correct is interpreted Babuno, some pepper, send the Panu, who call to the summer messing crying. I'm a comfort trap on him. What the years so dear, what you from womb, and you did do dear some so. Yes. No crowd no crowd catch us. I don't know about I don't be back. Nedua. I will forget you and your pop. Nini. Now one more bet here, one better no. Woman young, said the Ajana won't call on one moon. San or Demo Banon, so young call no man to me, no more to me, say, one more thing, you may what time, if it's a day, or you're the only papa read about Mamma William, one Kenyan one, if it's I don't know about don't be back, one more them, no wonder what damn minimum, but you no more Freddy, no more papa, no more papa, no more and cows, I'm a trouble. What will you do? One year, papa. What Daniel 12:2 no Daniel 12:2 na wona wode da fam do tie mo bebrebe nyane ebinum be kɔ dan kom ebinum akɔda ahorade eni da hiye ni da jam yes yeah ya fam ye no be yanko kwaje sam na ba ofie ba taso de na fa ko bia wo bia pese libia wasafo ni bi duro no sabatarian me na bia na ehia kwa sɔre. Yes, I'm proud to be a Sabbatarian. Papa, a man who made a new can't say, baby, some person make Casasimo. Now, Moyani, when your punches. Yes, punches, they be here, people be here, punches. In Bessamacasa. A baby, a Jemani, a baby, Jemani. Oku a baby, a Jemani. Baby, Busumu Bakunia, Okajimai, Yanti Wonkayo, Okunha baby, Ajimai, baby, Busumu Bakunia, Okajimai, Yanti Wonkayo, Okunha baby, Ajimai, baby, Okunha baby, Ajimai, baby. Okunwa baby wo ajimai wa baby wo bosumu bakuni ya okunwe yenti wunkayo okunwa baby wo ajimai wa baby wo bosumu bakuni ya okunwe yenti wunkayo okunwa baby wo ajimai wa baby wo yankuro kom dinu Fise Oshishen Kwajesem Papa. Amen. Yankuro kom dinu. Fise Oshishen Kwajesem Papa. Amen. Okun abebi o. Obama yankura diani o. Amen. Okun abebi o. Ajima ye wa bebi o. Yankuro kom dinu. Fise Oshishen Kwajesem Papa no. Yankuro kom dinu. Fise Oshishen Kwajesem Papa no. Okun abebi o. Ajima wa baby o okun baby o ajimai wa baby o amen ichia pastor che o
Michia Pastor Mensa. Michia bu wafua wabu wakwaji mano dim kwa December. Okuwa baby o ajimanya. Wa baby o. Okuwa baby o ajimanya. Wa baby o Papa Oba Brother Isaac enibre michia one aboafo nyina enibre so wamne yankwaje sema eni hwam nyina ye betutu anamo ne yankwaje sem yankwa ama yankra michelevi ya wasafo awo wi asafa na nyina nkanka Germany fo ye nua Holland fo Belgium fo Italy fo Spain fo obi biala wo biala Kumasi fo michia wo Angela michia wo Kumasi obade nkan bibia ho amen obade we chirawo mesu michia Germany for Hanover SM branch and Hamburg soba Düsseldorf so Namquem Italy for Michia Belgium for Holland for body Adum most of them were federal Holland and I manage Germany for Mohammed Shia and then Mohammed federal Mohammed dear Abba mo break na sa mo come lunch na Diana de Masajai and Yabete Germany with the dear de Messi cross and call Yahweh Shramo. I am a juror say maybe I may apply Yahweh at my Yabombai Body Shram Germany as a from Penyufuna Belgium as a from Penyufo Munina Mosmovincia Chia Canada for US for also almost more Muhammad we are just Yawadum. Oh yes. Livia Safo. Elohim Yahweh Muslim Tunguso for Nabua for you now. Is he a Judy Sampa? Is he a Judy Sampa? Yes. Yet drew drop yet oh Yahweh Shadow and Munyam. Yeba Iguso. Yeah, Bompire about the Pijanas. I am going. Hello, Pacho Di Babaka free. Shalom daddy and your body in Shirawati. Wow. Then Shiraw ye been in Jumapa, Yawa, you are Owusore Yama Yahweh. I saw Yawani. Amen. Of course, no guess why. Papa did my son about Bomba the Sudan, about in Shirawati. But in Shira City, we are sending a funny initiative already, and more Koso and Shiranisa. The party may be said, Papa, a more Mocase, why Mapa, and Papa Gusu Mapa. Then Peso Magana, and Gusi, Embo, Elbo, Passon, and Penny Phones, Omuti. Amutina mufatino anamutia baba na mwenye freedom afutuba mwenye freedom edefa o my gun ho my so mutida was some way as someone for you for because babro with the proof babro all the proof name bebre I no so nka yemo fro kwa ma order no kwa amamo aba castle no aba chire say the fedo buma ya mse gun no kaso nyi baba e mse mpanyi fro mutie anamutie ni saka na mutie e jaba be fro anamo fro amo woni ma bezu a chire mo so comfortable abuma ya no and me question papa to body nshiraw so mutie ma bo so e de nyame ase eye adume ade e fe ne no bi ase nyina efe nti we aduma pa ne se bo so oba de nkoso nshiraw mbo se mpenyufo no mo mu omutie baba ne mo firi mu ana omoto na mo bi afro omoto sa afro se papa bra na se mo kana to yakoma be boy ne mfa so ko se ti o embo man no bisko man ho awo ho hia se nyame boy no so enkusa ne mo ho hia so fo mo enkaye fo mbu man on fo maye enye kwanse ne nyakopo boy ba wi ase and so the name dum ya I didn't tell something for munti na munya some for ne Ghana for so ho nte ne owudie ne koso awudie ne doso do awudie ne doso Ghana papa ngize mpanyi for so ne muti a mo fer amoto na mo fer so kire ko for so de bu aman no anasika die ne mo betra so mo na mu se dina ya kai ho kire hia for yonko so ko hia musa atambu bi ho nte so na mo Tuesday I've heard the rough over the average Tuesday any Tuesday the rough papa you must say asemi I want the soma men Tuesday the rough you do a friend do chum point lies you were the man I know today yes topic wow topic in the album say yes media may unstoppable. Stop media. Yes. There are the man two of you. I mean, say, Masuye. Yes. Me distribute. Far. A judgment man. Stop. Ebe I can continue. Ebe no I can continue. Na mako menim. Ti. Ti wa treat one mujai sa ani man mujai. Me
dan yo mukobu yen and once I'm na akudu me se me ntwe ni chinchan bia me mpeso bia ba kodem amfamfa so bia mreme de komaje no me di omo so omo ya ma me no ejitum omo ye me mpanyfo me jama me mpanyfo de omo kan to asuma me so bia mfa no ngonkodi ade awadom de omo so omo de ma ye no mpanyfo no twe edu mpempen so na gba eto asumu a asori beji atum anto asuma mo bia mfa no ngodi na papa no tesoro ore oh yes me mazo bi nkwadam wa me ho David na no kura no wafa ho adi na mom no yawe teso no ore ka no nyam me nyankopa onai o David onai I'm telling you onai abakasa entino me impreda temi go konto kwa ku David o pem ye pra me ma unyame everybody awase amen me dia asam na ma ho fa asam ne mfa mienu ne nkowai Abuso nyame shira pa oba David ni upo yawe shira pa ni kwajisem o da bre u bre kwajisem no ebisu di udi kwajisem e kire wi ase no ebisu di signatures be kire wi ase ende o e kire susu ya eda unu tim uni nyame asuma no se be ka asam ni kire na sakra konfaje yawe shira ni wasem pa o da ba ye yawe shira pa we bi mu di signatures na nam Ibima pack 15,000 signatures. And I'm rich. So we do LGBTQI. Now we do some library. Yes, we prove yes, LGBTQI. No, any papa. Abomination in the Bible. Bible, Ibumu dear, quotation. Signatures no more than them. Apostle Yahweh, what in the church say yes. Is it dim yamima yamiba nenya kopa asuma no nya yawe asuma no ze dim pa yawe shira pa apostle ne asama da bre ne nobody was shira so anya wakuma so ade ma Ghana o man Ghana I'm on Tuesday Betty Paul Eganya Tuesday we aduma anya me babra wani na mo so that's every day once me simu Shalom, Papa. Yankopon Shira na onto nkwanem na nyini chemaye na fa won kyerɛkyerɛ etete yen. Papa me question ne say na die dio say Owusore ɛwɔ hɔ. Na mo me nana bi a emra abrɔfo nyamfa Bible mfa mbra Africa na Ghana no ɔde abosomsomo na sum nyame akɔpem time a owuye no saa me nana no nso Owusore mu nkwaje wɔ hɔ ma nana srewa kyere madwen eninti cheche me mu kakra wa epacho onshira onsumame onye wakuma so ade ma o kan 2 Samuel 7:12 na wona nana sem na o kan onyi nchen David onyi nchen wona nana o ba Ghana na onyi nchen tete David fo no Bible use word be man 7:12 2 Samuel 7 verse 12 ose se wona wiedru ose David se wona wiedru na wonu wajanam koda won so use wasan kofa ejanu bi so asaba woni wajanam koda yes memo wasene ofri memo wasene ofri tinu ejanam deda e wo trene ni kronkron yem yes ana ejam bi so awugu adeda wo bonim edi wa pam mienu edi wo nana wo kana asem no the book of Psalms David atwa to Yakobod asem na soma na atwa to say asama no ya chemu mienu ewo the book of Psalm 49 verses 14 wo boasama ni se nyan oso mo boasama ni se nyan no owuo hwom so na Ateneneefo betietie mo so da no tietia de boyefo so ti Yakobom ye hunu sa abonefo wasama na Ateneneefo so de ewo tu nana no owuo ben so nana ni wu abosomso nkwan so dia wo wu obone kwan so the wages of sin is death. It the Bible can say me what the book of Ezekiel or so kill your body no wo 2020 ba unya ha Ezekiel chapter 33 33 day
18 verse number 20. Kasana menko. What's okra oye bone no? Shebabunum. Okra oye bone. What's okra oye bone no? Ono be wuo. Ikotu anu ahu de ntia me ikotu quotation. Yes. Na me hu huma nje. Okra oye bone no. What's okra oye bone no? Ono be wuo. Eti okra no oye bone no obe wuo dia. Owo be no obe wu no sa okra no oye bone no obe wu ni obi a wawu wo ne bone mu. Yes. Eti sa ni wo ni ye owu a onu be wu ba to be sori abesi akoda hu kiram. Yes. Onu de bonimu wawu obonim atiri yetum nantel maba wa for say emrante mama ni no na wanhwe ni ya obe poli obonim usinti obonim na hwe no wan sori bio mu pe ati se obi a ya be che obone so pe enu na wodi koyi wa no. Yes. Ati se wo kronkron ablabo a wo abewu kronkron mu dukrem na kronkron de wo tie gaze ja abone ma abu mfu yan da bi dem se so ni ba bia be wuada da bi Tony Pograt Tesrosi, Nippany wouldn't be Nippany be wood crying in effect. Nippany be wood crying time. Ezekiel chapter 18. The part of verse number 30. Verse 30. You talk about yourself. What's the Bengasa? Was it Israel? It Ghana for Muntiami. Bibuma, free Nimra to Diam. Namusua, yes, in Tidia. Bonnie would be based in Tidia, West in Chow. Motomana to Diangu. To Bonigo. Moyakuma for front home from added them who added in the Peru. Israel, Ghana for Neminia do oh, and the G. Also, one do not beg you to him. I would have when you pass him at the Monsign. It will be a what Tim Bianchin of everybody. Now, what Tian Giant Bonina would you know? When you with your warrior, when you Maza, when you chrono, when you make Bonia with him. Offer quetchy pen, Kola will come. Our from Kukun, who will be carbon not than Jay, and nobody's car will be Kola last week. Only a more innocent blood. 2 1 years ago, maybe I bet you preach your bomb pie. That's somebody's own home about. On for born in Chihuahua. Yes. What? Yanko. Hello, but you maybe I can say free. Upon Papa. Mommy. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Papa. Obadia Yahweh inshallah. Inshallah. Obadia Yahweh inshallah, Papa. Obadia Yahweh Emma winning che. Papa Minya and Kankuan Kawu was as a way so, and Kaudi and Kawin beto, Papa. Obadia Yahweh inshallah. We show you for woo bus as he so. Apachi mubi. Wapeji mudi fi papa. Semi na pom minya se miti o minya ya. Nanka miti baby a. Nyans of pepe bi anka nche. Meti me ma me so fo pa me fa no nche da. Papa se bia na me so maka sa kire sa so fo. Wadi ya we sure. Wasakana gani. Ntimi ansesa me ma me. Aminim. Papa fe me say sat me da sorry de me nko bi da. Obo abakwanso wawu. Papa emi nim say no ne nyankopon ene ne nyankopon yisi ho say yemfa nsum no. Ene no obade ya we yisi ho say yemfa nsum no papa. Obade ya we sure. Ese me se me sune Sunday sorry. Oyo manana se me koja o Sunday sorry kra me nko. Asofo ba ese obi preaching say sofo ba ko bia papa me se me hwe no me se sofo no nya kro bet ma kire o draw sa se bi a show some so mo pen na mo wa wo show draw so me say blue no bi ka jo say blue say ya wanga sa wa enkwaji sa be tie di akoye mpura papa ye die ye mu bi die ya adwun because papa face ana me Baby guy, Sanya man, I'm here. Who about what? So, we need to share panty blue. Our enemies are draws here blue because you're here blue, Mama. Baby. Then what got you so draws a shower here blue and turning white to the art? I will need to share blue. Now, yes, you may be as fine as what them say. Nyanza, now put in the power that Holy Spirit, I go here and I'm my dorsal. Young Martin Obeyo, won't go on idea. I don't know. One day, we'll make sure you are washing all. How many times for draws? I'm telling you, the draws again. If you could
abosom samini nkonya samini nsumai na omani di madros achi Holy Spirit wo hwehwe draws o ati me catch you playing am di achi na wo awura me uba no me catch you onia do for ma me ne papa sabra wo hwe me nyina ya sankwa me metranga Jesus obi hye me wa o but it do sabat me na wona ti asem ni tu anam ahwe asem na chiri kwan wona ti asem ni hwe asem na chiri kwan obade ya we nshira ho amen no nyi wakoma so ade ma amen omwa yen amen na yafu yetempon ena me free ni mu baaye no ebia ya wasuma me fa no ho yafu wa post office yeah dia we postu me fa ho shranka no amen na sumi ntime mpre ne nkwa ma no minim ba bi wo sa abre eja wo meti ase ono so tie me ono so sisa na dwene ana mpanyimfo na me akopa sorry we ma ya sorry panya me twam mewu me twam aso na sie o sie wo kwan ba nso aso na wo kwa no a wo aso ni ncheche bon wo tram no ase wa kwa che my brother loan service award ni ho debi one day come and preach about loan service award ni ho opa ko read Bible na we obekire wo so ofro bi anopa ofro bi awi ofro bi adwunan aka no nsia ba no ofro bi ye ni loan service award and is o prenkwaji agai and ma kwa sare ya che and me say me kire mu ma toto kwala chacha gani ja kwala she na be se ko pre wo nkwa run for your life enye susu asolim o twa sare bi a wo twa na wa no masie wo kwambes no musie wo o musie wa tro no mu obra wutia ye onyonko bi wu ahu wa hu ni na ase me kire ma wu oba de mba ni senkan amen masa ma blast one yan tam ko o ma sigina ye tam na so ma wuram kaka mo fa nchame mi za ma na zuwe mi ba me na ye hu de be oba de nchira mo sabre so ma sene ketua bi ansa so ma sene ketua bi ansa box na me bon ko bi ato gloves a sha me nsa me nko American ko pedla o ya na me mo no no ka do kro nya boafo so ma sene na sempa no enko wiasa fa na nyina course bi wa ma o ye pon an obi frem panyimfo obi on frem ma ena bi so from nya ye bomba se bi ye lines be kan ye bomba is obari adma e be kan emi no pe nti ajamo person sama se me na ma ne gumi din na se no 0242327172 0242327172 0207211 ubetimi afre enye se wo frɛ ubetimi afre me bia wonti bibia ase a ana pese wo di bibi so support yen so anu so a obadi enhira no onye wakoma so ade ma michia living ourselves o wi ourselves na nyina na michia nkwagesam atiefuo ni mu aboafo nyina obadi ente onani mamo